itekwa. So why nino mtoto toro bututo boko deri amba bakumira batwangana tane bakangana tane thirikari inama re kwanya ije twina how many twina jeshi ya twina kianga battalion ngano ni ile wao lakini no wantu wetu boko na ndio metambiu na au can we explain na explanation ndio ni gani juda buka ba explain lakini ndio ni ndike taburu kabisa ndo I imagine the last time to adika ando 6 Yes. Families 6 ba parende tu au na ndiri na tiri mwene na tija ire na tija tatu itu adikire nya very prominent ari muchoro kwa muno eta wakariunga na aringiro bunduki etete ajitete wengwa etendu anonto para ari mwibo tonya ni nyama ga indi ndeba kadithia set na ndio watweka mando yo ya gwita mbere lakini na ata ngombe matoka au na ikaora ni athogana gia ikaithe ai set ge kirorori ni gita guthinjwa na Nairobi. Okay. Ni uthogana gia kwi plan kwina plan ni uthogana gia ni ninga ntemenya no mbita nonto thirikari ina bunduki ina jeshi ina kila kitu ina kila kitu ikare mwe intorobo ingarona ja uri kanga ikiando mwanga okay mwe mbano tonyo numitero tero batigania na tagania ni thiritwe iri imwe ya the affected areas. Do you really think thirikari kere niko dish out amba baba ngombe iko ga cheupe nema bumetero tero raruri much affected kwa Nyambene na Tigania West constituency gicigo mbunge kimwe kiraki kionete thinene ni muno nontu bwa wamba bwa ng'ambe itutete mioyo 2 weeks ago kwina muntu ndetite mathikone jawe tumwe ibaili na kinya the other day kurari nongi well bau antu betu kwina barabe na ng'ambe na kwina barabangi baeja wangui bageta kurithiria antu ba Tigania East barabari nambi baina ng'ambe nkiwo ari atwina arithia kana handers very serious constituency na ba berigaira ng'ambe nio kila kitu kiribo nontu bagita bakithomithiana bakiria school fees imuntu ageta akawata ng'ambe yawe akendia akachinjania ng'ambe na mbecha akaomba kugurira family yawe bia kuria school fees na mantu yonthe yarayendelea nao ng'ambe ichi nyingi muno na itira iwe goro itira iwe cho itira iwe last year no ichithirite ikiwa no mbuye right now tukoria uchumia bithatu na kutire thira kwina incident nonto kwirio makarika jarathiata na ukarika almost every week kana kinya kiumia ya tatu even after thirikari kutangaza na kuua dhati kuwe kwambi bakwambiriria operation ikwithirite kwina incidences lakini ntiumba kuwa thirikari kiremi nontu itukuona kuri na bura thirikari wita akethera na uya a month kana 3 weeks no tebo turaikua ikuonania kuri na thirikari nikite ukaria but tambariria mantu ya politics cia Meru na issue ya bandits right now cheupe nontu kwina makarika jau jo karika ntikuwa ya mega it is unfortunate na ndaua intete anto na ikubati na kinya mifugo itulusite ng'ambe nyingi muno ntikumenya ni ati antu baraba korochoka to their feet nontu economically ibaete crippled. I've been advocating for kana imbithirite nkithetera nkiuga thirikari ni alilie away burayumba ku compensate antu betu baraba kwite batiumba choka unfortunately lakini the living no kwithire kwina njire kuumba kuba kumenya ibariku baka compensated. Now there is kwe untu gwakarikire bothuku muno in my constituency whereby kuri na areas iraire gazetted
as hotspots kana nara ng'ambe chiji. In my constituency Tigania West, kote area Kinyemwe, nange kwira itutete ng'ambe ya over 15,000, ichietete na igeta buru, na kwe antu baraba affect ni losses yu. But itoja kire engagement wera bwithirwe beginning of last month kana the other month, ote area Kinyemwe Tigania West, engazetirwe, irwa, ng'ambe ichi yawa a. So kinya mantu ya yonku detera ja compensation kiura kia thirikari ama government supporter na inko bauri ba compensate antu betu. So kinya kokethera kwina modalities che ko identify iba ubayiri na taba umbocho kachokerwe intobira kwetu ntikuona yakakumba kukari kontu yabu kwa compensation nonto it starts with gazettement kuri area Tigania West iri gazetted kutwika ng'ambe ni kuiwa kuterie yewe eyetere atia engazetirwe. Now thina jeu I attribute that to the sitting MP nonto ati watchful enough kiri mantu jara ja ukarikambi ja ukarikathirikari ne ona yes ng'ambe cia antu bako ichiurite na in case thirikari ikathwani ubachokeria yaumbo bachokeria kweri gute na gundu kwi gazete ndi kuonanwa ng'ambe ichiura ba itiumbo chokerwa. So au kukonekana kwina laxity ya mutongeri uraritine thairiku thai. Now I comment on tubonge kenda amunde na babangi maybe baumba kwithira bai support any other side itie thirikari kenda tutun down kidogo kana speed ira twini twitatia turekana ni ndaua am affected kana ndi no rurubu nene no tubantu betu kwithira batete ndithia cio no turo bantu baba ingi bwetete ate au turi amwe kabisa. Now mantu ja ndithia bandits kana maitha nturubu yu itireye goro. I remember in 2022 turi siasene itwari thukuru yetawa Maburwa tobwithitie mass funeral ya ntubora imuwanja ibo twathika that time. That time thirikari irio tio yaritine ikwari na antu bamwe ngwikwa bakiaria na sauti chieguru sana baikastigate thirikari bakiuga thirikari utingwe witatia ikurita na rirabo bario mantu ya yano yakarika na kithira ibari serious enough bakithiria thine iro itaririku riu na thai tukethira tutiko witness mantu ya yato gwitatia. So onantu bakitheta bakiuga thirikari utingwe ikurita ibachoka kimathwania nyuma nonto igitari twari na mathiko jau itwari na high profile government officials in attendance including our late baba may his soul rest in eternal peace na ari mathiko ne jau itwari na antu ba kitengo cha security itwari na bamwe bari ministers kuma Meru itwari mathiko ne jau twinde na twa promise was so much miarira yarirwe that time wona yaka kwambiriria rune kutika rwethera kwina thina ya bandits in that grazing zone but alilia mwankaru ari no tukurira no tukutheta. So porambe ndakuwa issue ni emotive ni issue very sensitive iko deal na iko involve maisha ya antu. So burato bati weta cheupe tuba ibati kwithira iri a collective responsibility ya baraba thirikari ne na kinya baraba tembi bati thirikari ne tutikale blames kire tuwa the burden lies with the government of the day. Ibabati kwithira by responsible enough na itukuona ibaguikia operation ariko na kinya thaini kuendelea na twaua 3 weeks kutirethera kwina mbi kwina even a single incident na inkuromba Murungu tuendelea u na thine withira obura yathirire
Rift Valley nukurikana Rift Valley antu aba turakinya bathamite michi lakini o thirikari yetu enio ni athiririe thina irana it is a thing of the past so oni ndaromba menya iyakango kura kisiasa nontu mbere ndathwana kia waringe chale muno irio kwithaira kwina mbi kwina resorts ndirejere kuona it is not like that rira ukwaraniria na thirikari wabera yes tigania West constituency twina thina fulani no bututethie no kuona that dialogue respectful sober irio mantu ja wita atia ja kusonga unlike rira tukethira tukiringa ichale day in day out itukuringa ichale we are shouting thirikari te wita so ndau atiri cheupe thine bandits katume hando na tumenye itirambiririe goro itirambiria with this government na tika kwende ku sanitize thirikari mbua nontu itaambiririe nio ni bati kuendelea yes itaambiririe na thirikari itumie kanya kwina buraba wita atia bakubwithia na bara nabo bari thirikari ne that time no tebwo baitire seriously twabona kwituika ibo baina miromo era menene muno bakiarakia mantu ja bandit na bakiuo otebwo thirikari wita na rira bari kuo otebwo baitire okay yes bona amunde sometimes aikwira wa mwana kiatho atethina mukiki no kare thina yes don't you think maybe rais no through agetiumagia urakumba but system no tumenya power take area anto amwaki yuma from above ya trickle down line enda jama kwina ma PS kwina ma MP ba upange bonde don't you think maybe no kwithira kinyiba pa mo fail like aina good intentions maybe Kenyans lakini kwa tu kanto bara aina bokere ministry tofauti bakenda kinyiba pa mo fail. Okay, mbere ma ngera mashumua gituma retwaragia re antu baragia na kia gitumete mbunge mbunge setwa iseti antu beta kwaria na mbunge te beta kwerenchana me aici acha ite te wendingi turika na uga ipate ino uthuriro tana ndiro uthuri centuriment ya represented antu ba centuriment na bati gweta mbunge againshua rights chonde mandu ya centuriment kwena chonde ya kuthithwa na yithwa Kenya yonde ko wora kuringa etuma no rega kwa farm quite unfortunate atwena area zetu MP yetu batena sauti MP by majority batena sauti na nekira antu batena sauti ni wana mandate ba sauti mayaba betere kumama na thirikari bakarandene na ndi baroyo ule MP menya kwina katiba ni very clear ina legislative ina executive na ina judiciary legislative no sheria executive no implement na uko bati kwithwa with the checks and balances koko bati kwithwa mtu fahamu ukwina sauti ukurunga mko gethera mantu fulani jatekareka gwakwa kethera insecurity kweja I'm going to do ABCD you know you are representative of the people kwa wina sauti kwa orobati kwaria na ruge ira mweshimwa kuge opole isipo servant no ndui mwande kwa thirikari ura PS mwande kwa thirikari lakini musiasa kaitanguke wewe bati agatuka na ku represent antu bawe in full right na thiri ngombe jau na mantu yaja gwita yonde ndiguruja kethira bena sauti na ndebe bara gakwa sauti rimwe baringa gituma gitumona be kurukinya ya mbiro ire atega kwento umenya ibakurigirania mbiro ya 2025 betere babikurukia parliament to ali kaituma kiaringwa mwanga president wengwa ami withindro na nyaki withindro no bakuringa makofi yani bo batakumenya gukiara gagukiura you know they are just there na ndiko tumona mantu jamwe te president utina ibitengo birabireo the line takitengo na ndikira kiro ya legislative katwe kana ndigitire ku kya makofi menya owe nyoka ra ku mujoro president
you are supposed to get your rights. Si ndiye buli batikweja bacha county si batikweja development the privilege the privilege that njira fulani olinga makovire kakwa no ugondo kure tax kwa area fulani president miano onde kabati kuona njira fulani egwetwa swande so bwe kuma area fulani je eguma ego connect daraka ge gweta everywhere etegerera na ndendo kuthuru representation ya area member of parliament agatengerwa mbeche gekirwa thank you mheshimiwa kuna kintu wauga kuna kuivo kwa ndocho kibatia kuria chokanithie kuna kintu wauga na nkwenda kuringirira musumari nkuria akiurikini because kinyono kuromba giti kia MP meaning murungu agagutethia ntugo na ruo kuona gitikie kuna mata maingi sana bateri kuthithia kwina MP bakuwa baikimo na thirikari na to for example ya MP wenu kuiwo kiwa utikintu kinya kuromba kana kwariria muno iki otethi mwananchi no to event yera pokari nyo pengine no yithiro rimo ya opportunity ya muntu kwirombera gintu bia antu bawe ki thirikari na ki baraba ingi bakuwa be thirikari ne nonto iba kujali maslahi ya wananchi baraba represented that's very okay but now kweno ukethra no support thirikari no take into bikuonekana tangible groundine kuna MP umwe ndao state ambira president na right ya kwe yakauga nkubwanjire kuma yera twerero tukaewa duocarins kuma makutano yete mwanka mawa na that's right lakini it's upon you now kedra ibe MPC ya baba Meru bwite bukathingatire bone duocarinjire wikirwa kana kinyethra imbaditire yetu kwaragia it's upon them to make sure na kumake raisi a feel kweri andu baiba kwenda banditire ni bainirite na ni kwenda ethirekera. Do you think inya MPs beto barato ina bona tinya MPs yake kinya atongeri baba ngi bari iguru na bonde kapa maningo ine non to president na konto ko kuingia represented the whole country na kwa tuka uninde cheupe tu for example ni Amel TV ndonga merite kitengo fulani nkare awita mbu antu bako kwenda 1 2 3 director no hethiro atemenya antu babe na thina 1 2 lakini roho etotinda mwarine jwawe kila siku akamenya ubo mtu na kujali antu bawe na apatete. Do you think MPs bakinya bo feel the president ibwaga sana cheupe mtu kwa kiuri kiu and au no ngwendete kwiyira nionte kwenda kuulwa iko comment ponda uamba be ndithie correction tikuwa ati mtu withirikari neno mwanka kana clarify mantu yakwa jankuwa kuringa kituma na inya tichali muno kituma kiumbo tuma thirikari ritangui gichoka uka au ritingui bwa MPs kana elected leaders bara twina bo ichali kirankuwa ira nimbu atoke ya kwalilia like this person atongereti kiama kiwitwa DCP tukaya kwalilia mantu yarara kiane ichali kiraringa is full of negativity kana untu bubwega arakia ntika kwa kinya kiaria mantu ya thirikari aimira tukabwithiona bwithieniona birambika kwa tu we akitabura karita sumu kana kethera ari so bitter mwanka geta into abusing other people kutumira kinya buranto bakari I mean ukaikuote muntu atina randa kabisa atina agenda mantu yarakurita muromo juti atiumbote thiambi atiumbote thiantu opposition mheshimiwa ari nguya opposition ti ukosoa thirikari umbira inkui ndethira ndi ina position nene ndethira ndi president for example kato pick issue ya deputy president tuika kwa muntu wa DCP agiukira kila uchao ikuwa mtu wa soprano bure ama si bure sijui nini lugha yeuri hiyo ndio kukosoa serikali ndio kukosoa thirikari kukosoa thirikari ijabura turonere muntu atemtete tu ararakia mantu business akaua
thirikari kurita budget ye na tukinya twina shando budget budget yetu ni akaeja na figures kura ni ukosoa thirikari ikana kwithira na wina mantu jaina mwerekera tijaja ingi ni shouting ukona ni kuringa kelele kwa mtu akaria kaina antu aina depression kuute kuokosoa thirikari na tuije kiri uriti bwa ngui bwantu kwithira mtu ai thirikari ne no tibio bikuoneka kokie kana ungia ai thirikari ne na into ibi kuoneka na bibinge kiri thirikari weriku wei now irai ya nao kiri individuals kana muntu ari wewe ngwa kiumbe tukiuria kura hii ingwitikia kwiri bamwe bethera muntu aina calling wina burden na nukua kabisa mheshimiwa no ntakoromba kura cha central imenti kwibura aumba kwithira kabisa nkoro yewe ni kuua miako iro chieta muchemani wewenka ukauria atiri nao ondigaki jabona bakuina constituency MP ni mama you know they are so excited nonto kuma independence kishigo mbunge kia Tigania West kutemwe kuru aukira kuromba kura na improve na ichiona ni mutongeria I've done that ende imbati wichita muchemani nkauria atiri antu baba keompa kanyaka am I prepared kwa lula state ya maisha jo kana yuni mingwa kwenda kuona opportunity rambeta weta witedia so atongeria batu inabo kwebo bare purely biashara nechio ibaulirwe ni antu na cheupe kankwire kinyama antu ja ukuona jaki thirikari ikwena sauti nyingi ikuwa maybe one term 2 term versus baraba kuwa 2 term ukoona kwinambi kinya resistance ira omba kuona irireto ni antu baba utebyo baraiti kuma ki national government baretera antu bo na kwena bangi nabo baretete so much kiri muchemani yoto kari na yoruare all the elected members had an opportunity iba ukari akanya kakwaria na president na ba present manto yoja antu bo ukari na that platform and forum baba inge iba ukirire ngaikwe mtu agiukira akachokeria thirikari ngatho ipo ya nontu bo tunenkera kina mheshimiwa Mpuru akaukira akauga KMTC nirakirwe katweterete ku equip akauga barabara fulani ni abwithirwe agaukira yani akambirio chokeria thirikari ngatho nontu bo into birabietete atia biraegi then akethira ina kanyare ringi kako present now birakienda bieta atia biejanwa tweja ki mheshimiwa Kailemia imbikirwa akiaria mantu ja technical institute iria uu owauto kariburi erure akiwa ni njeru na nontu ni njeru rais wetu kwa sababu kuna watoto wanafanya National Youth Service turetere kinya 3000 kiri this institute kenda ithireri nambi kenda yumbo kura ukona mantu jau ni sensible ungiaga ukira mheshimiwa Oburi agaukira noe aga account achokeria thirikari nkatho nontu bwa mantu jara itete ate ebwithetie na akaromba binge birakwenda bietate bibwithua now tiariria baba inge kam now to my mheshimiwa arambu mete kishiko mbunge kia Tigania West constituency kishiko mbunge kira nikyo the poorest in Meru County in terms of development nontu batwe kishiko mbunge kikitani into 2 halves ni semi-arid yani ni area tiura yaomba wita kinyami yake ethatu itetate kutaura area ingi Anthony arimi batari baina bia kuria bibingi babati kureta ka koromoni abakona mbeca babati wikia kungi kinyama wa marure ya maua but there is no connectivity ya barabara iba inganetwe kabisa kwinao otiomba wita there is a time ndirari mathikone nkomo wand antuko witwa Kaironi nture witwa cheupe kanda ritere iratu ndatia ngari kuraya kenda mbumba kuteremka
nkinyara mathiko ya kubwithirwe antu bau bakamatite mwiri na maturo kenda beta wita atia kuthika iu itia Imeru mantu ya Meru County icho mheshimiwa kwina murandi ararurire naremi wetie into nkuu aru ari muchemanio na jutu ukari example ira nkwejana ni ya mheshimiwa wa Tigania West ari ukira in fact utemantu inya ya kueleweka clip u au retrieve it utemantu aririe he did not thank the government for anything ira igite gicigo mbunge kia Tigania West ati wera iboega nontu bwa anything so he has not been able to lobby for anything ati wera kwe bia kwenda bieja kuriku bieja nau in fact bora akimpikiru auwa kawire na kwengenji na antu bawe na iba kumwira shani kurita ngui before God uipo mheshimiwa etere ate awire now that is the kind of a person uratu ino echeupe 2 weeks ago narambiririe murandi jongia thaire na juo mheshimiwa wetu onere mimbi no ntobwa thina antu bairia na thina nene kwachia ndui kwachia barabara yu irio na arabo kithio kabi kwerirua mitine no ntukote na barabara chia kurita irio bietambi bieteruri makandamia mheshimiwa agiukumetine yari 250 shillings dai yari goro na 60 shillings. How is that possible? It is possible kuma 250 to 60 that time there is a Chinese agura makandamia na akaura na price injia under circumstances tikuelewa urana aitire no ngio mwero atetatia atija so kandiri uma 60 package ikiuma uche upe ni tunahusunika sana no ntu mheshimiwa ratu enwe ni expert wa agriculture noe chair wa agriculture committee in parliament mtu very powerful lakini naara constituency utebio tumba wikumiria kutena barabara kwina field lot yakirwe ntikumya nontu inyati uchokairia thirikari nkatho nontu bwa no field lot wake ikweja ngambe irekirwa but they died thayo tingambe chiekuo uti untu bukuendelea mheshimiwa project irainio ni imwe ya kwaya na mbecha akaudhurania 5,000 people somewhere imo chama ni ujurari oicho na mberecho na ntuko wingi 5,000 people baka nengerwa 200 shillings each maana ya ile ya uche upe muntu ora nengero yecho areta membi araura motu na arire ntuko mutu yuyu athira igoro na ruari na ruati kwenda mutu yungi ni ati abati kuona mutu yu so kankua atongerie jabau ibo bautoma kinya thirikari ichambithua kana echamba Meru nontu they are an embarrassment to the government of the day and the community na ibo bautoma ende kwethira kwena vutani tuwa vutani ni kuvute kati ya mwananchi na serikali kwe ketwekirwa amiariko kirwa amia kwa u atongerie jabau iba go fail kiuria kera uririe kambu iba go fail kana iba kuithia thirikari pakubwa no ntu mwananchi urageta etira barabarene wena bonda wete ujukie bonda alone wete ntuko yele ithatu ni kwenda spare ire kwenda ringi utena mbeca cia wikirambi cia wikira spare ira wete upaki bonda ira mtu alone na ukundai ana iba kundai school fees na mantu yo karika jangi ja maingi muntora aretete thineu imuntora atira omba weta na araki national government kana eta kire ministries ira husika eta alobe barabara twethira Tigania West twina barabara kinya kilomita 1 batu itwinka constituency itina kilomita even a single one ya barabara sawa sawa twachoka urutere ni rwa Tigania West tudikiri national kidogo tu but it's very unfortunate tuketha twina tongeria bau nontu
Uni I believe rira mutongeria thura wa antu bara bawigakia na ara kenda gwitwo bathetera because tutumba kugwatana buinde buri wananchi bwita kwirombera something Wita parliament. yes no mwaka bwithira bwina representative so ugetha mtu bwana representative na tu ba represent ura kubatere it's very unfortunate kuna kintu kwandikite ntu kwena ru bwana munde tukiuria wichi we Kenya one term or two term reason being kwithire tukwena vuta ni kuvuta between the two sides rira mantu chaumira no kuigwa opposition bakiwa ni thirikari 1 2 3 ni thirikari 2 3 4 for example ya mantu nyanya yarare kuya njenzi ukaigwa opposition ibakuwa thirikari ibo batumite kwina mubango yakachagwa ni biru akiwa akira na bageta jirene hano tubakugira aina intelligent kwamba thirikari ni tumirite mbeca nyingi muno kureta goons baraka bakareta chaos na naboragwe abera utina maana ya tukwago gutete tutethie bukwite at the same time thirikari we ni the same thirikari ukurukira CS wa interior Kipchumba no atiumirio wa nyabo ba intelligence kwamba opposition na some of the politicians kinyabo pa na mubango yo kureta goons kienda ithukangia maandamano jarario watu wataenda side gani because any irony blame game Nande cheupe asante nande kiagituma ukama up na that mfurutaro which one term two term and batigania west kiagituma ugo bakiuga one term ithinira barite yuko mweshimo akini umireti begwaga marinyene na yote bagaragwa one term mata na bata bakienge bakwenda barabara bakwenda security bakwenda roje negituma ugo bageta no bakoina one term the satisfaction wrong representation nega tiriko down mwanka mwana inchi ethera inyiritwe na nwijire ngwerere ringinda ndakwira ukona MP eta ya wako nemeretwo gwe muntu very senior ngadai barabara yumenya kana gukinyira president ri na ndi barabara ekathithwa andu batigania west benda barabara benda everything ile biba kwendia makandamia je na price everything ni Quran smoothly wojo bera mantu anga ya one time ba kuligalira no they are okay lakini bagara kuwa one time mathethera ngananie 60 barabara hakuna ndiko waikuorera na umndene abakogwa bikibiki gaikuthira na ndikio tumaona ndakwira rira representation yo mea thirikari ti muntu umwe thirikari is a system yes very true no kona ethera kithomo na ndi tabisi ura ndi ongerwe andu bakara kuwa one time mother ino kona mvurutano andu batekwa one time no ntwa the time baruha one time mvuru yani bagutisa menya ya ukethera utikunderiva as per the expectation the thirikari you know we are in the fourth budget of this government yes kwe mantu yarende nkanirite as a government yo nandikyo expectation chianto ira beri menya witonya gitini no iranto nyamo shimwe na manifesto kiende na manifesto mantu yara expecta ku dithiri anto yes na mantu yara ukaraga bakara gojona dissatisfaction ni keja iro kona yagachagwa na rira ugere antu bageta opposition menya tena bullet opposition tena anything yakuga yoba kuleta any chaos menya tena muchinge tena anything tiga kulinge tuma na kuona kwalia but thirikari nio ina mandate constitutionally kudepend antu na kuba security na kuona kedhiri right ciao thiri maandamano which is entrenched in the constitution ya kwenda peacefully ya tena ai no ndo ira ne expression ira maandamano mea ina expression tu we are not happy maandamano tuikura change ka tukwa ndio kuita ofisi you know we are not satisfied by your services yo maandamano tu atu bage express their wishes relate itekinyaniritu kwa Kenyans kega tumaona kwenda mvutano jo one term two term services kedhe mantu ya afya kedhe ya shai una ndi gweto wete outpatient utikio tirona ndawa ugeta hospitali ugeta hospitali ya Kirua eta Kirua wete Kobo wete Kotorengo outpatient uteando kuona no ndo shete tena bere te goi na tanto bateaje tu tanto they are sick
lakini aba kuora nao pamwe bairo nao wetakanisha ino karomba Mungu agutethia ukora i system iu ni antu aba uthabaini bahinywa na ndiro kona antu banjiria kuga tu one time nonto ibahinyiro na ndibariona thirikari iu ikanengerwa kanya kairita another term na ino term yaumire one term thingi yaumire tukuona twakunengera mandate tuenderea na ndio tuguthira so hiyo ni mvutano Kenya tu Kenya sikiaba kwenda service na takwe mundu maraiko gareterwa na kutwika system ile tombere kuthithia jaja then justification yeku wende the current office menya ukanengera office cheupe na ndio kuona mandate kuthi interview maybe somebody else was there before you ugo tumba kuja na ndio kamata weakness chichora wireta wa tomba kuthithia na ndio justify your weakness no it is you when you are there we expect you to do better Keda thirikari rero ta urire shift and ta anything that should not be a justification of you not kurea kutheria jau jareo you are supposed to do your best at that time utabadi kurugura another page na this is the page your way when doing a responsibility you are given the mandate you are supposed to do your best to kuria para makutha batari na environment they have their own challenges you to ikamata we look at you at the present Hapo saa hiyo hapo saa hiyo hapo okay I think it's a good example because baba bari bukwendete bwindi bukwendete no menye mheshimiwa Mungu agoteria konete ki mantu yo ndo mheshimiwa atethithetie is supposed to do them yes wakamblemu akikana mheshimiwa batetaka jana uanga tenja barabara ngakani bana okay inko rita kinya thai inko kwithejara nkumba onto like challenge ya unemployment kiria na betu babaithi ingera kiambu anuiketwe bakiwa kazi manju ingera kia kuchwira ana ngui nyani kwanchwire mo pole tu nga fixi bara nkumba nimeona hiyo by the way and they are doing so well riuni ntetene menya what I believe mheshimiwa tethiro ugeta kuromba ntukura ubera no kwenda kuba represent no tebo utiobonia ka example kanini buraomba wetate buraomba kuba represent betiketie we mu biashara jaoni no mwanka community yone imbibi kurumwa biashara eneku utiomba kwithira maybe we mwarimu kana we gintu kingi wita kwira antu ntethia kenda mbutethia itethie mbere bone nuitethetie na nontu nuitethetie kwa kidogo tu no umbe wita atia given a platform no umbe kwita atia kutethia kinya anene nkuruki so this is why imburairia ana jabaungwe of course kuka challenge yetu niyo yana babaithi ana baithiria skuru be yana aramuchi kwa twika nta kwira constituency yetu ina thina nyingi muno kwina kwi very dry pako depend on ngambe yu ikuiwa ikathira kwina ukosefu kwa mbura antu batiomba kubwithia irrigation pendia anything so ukona muciari warana kungangana na akathomithia mwana akinya university but now akinya university nontu atina connection note mtu akomenya achoka mucio warake mami na baba oriko bara betirite through so much struggle kenda bamuthomethia now ethera frustrations ire ara na maybe the other siblings iba kwenda kinyapo wita through education irio kuonana cheupe baki turn to drug abuse mtu atumira nchobi sana atumira mandawa ya kulevya nontu ba frustrations mantu yate kwithira akienda witaura i pressure ya maisha so ndona mantu ya ija manene well ntiumba kubasota out bonde lakini anything positive is good kana utero anorwa plus ro thuku
ngeta nkarita kana kamwe kana twili. Across the constituency now I have over 50. Ana bara batechoka constituency ringi bachoka alinera bakithira betete atia na bakakuchia bangi no kuona that is positivity. Unlike rira mutongeria keya ethire ana bara ni very hopeless batina akurita gintu abaurire nchobi kana abasavire mana ya ile ya yau abe anxiety kenda baujuria muchemanio jo awe maybe mutongeria jo au bakwithira popularity yawe irindi zero as at now nontu bwangu irare meto kurita na kwaibisha thirikari butu kuwa now nontu nakwenda gutuma impression ageta atumira those hopeless people para ethetie nkya wengwa aba subjected to poverty kenda baria ba worshiper ageta aba abeta in thousands ngiri thano igeta igekwa kieni kimwe na bakerwa cheupe something that kintu kiutuma uni mbigwa kurira no kia witikiria no ngwikire migambo eu ya mutongeria akiura kiantu atiri ibu kwenda tore lami. How is that even possible? Ba mwira Mutongeria rikuva kwa Ngaramia iri yangu ikire ndo wikire mbeti ya kuweza na kanembia kuwiro ngwikire yes ibu kwenda tore lami ba mwira acha transforma ibu kwenda tore acho kana nchoke na chio kinyacho itokwenda ninge na ngeri charami na transform basavira mbecha yu 5000 agaturumanga u babangi bakwendete aboria riu nkia inge chianto bokuira ri pake yakieni ne yake pa make sure mtu akwana na maana ya ile yau na bakarita nuko wata ewi migambo ndini ariko in fact because yes ibu onto nkwenda gutume wire disclaimer nkwira ndini ano kenda tuchetha twachetha menya it's wamikwa very serious na miru bongo bageta atia tongeri guria mumeru bagaikua yes kwenda kula lami tienu ibu kwenda turia lami itukwenda acha transforma ibu kwenda tukare chionde twake irasi na binge tokereya wakwende huko wacheni mchezo nuko wata so antu baka radicalized na mtu atumira weakness akamenya antu ba indariere kubaretera in fact rutere ruru etawa belt huye etawa ya Lairangi during mheshimiwa kwa is a second term now looking for a that term first term during first term wewe ne njire Mateo water pans ibona nchiekirete kiri all the media houses ndona TV imwe kiyeta Marinya Jampanga ne njite water pans over 500 almost every household uteyo etare akilinyako mundene jo so people got excited inonto bakona water pans bero igekirwa liner ikambiria kuirigate niunda no kuimagine cheupe okera mtu acha kiambura miaka 3 wa mwinjirerinya wa mwekera liner na akethira akiri manyanya sukuma and all betere benjirwa Marinya ni expert wa agriculture Marinya yawi atirwe jenjirwe utebonge yaratiwa mindene yantu so anto kabareta through asarenge ekuchokia mithetu kuriko jauraire ng'ambe kuikinya antu bakwite batikura kinya antu batano bakwite nonto ba Marinya yariko that is the situation we are in gicigo mbunge kia Tigania West jara ijatiro jakari uriko na manto yau yaraula na becha no kwana gusava becha ku kuranenkera mtu a second term na arithwani ende this third term akamiona through the same ibu ndo akorwa mambere president kwena a golden opportunity ya kuromba ruirwa na tianieu akarwa maka misuse kanya kau ingwete kinya atongeria bau betu ibabati kuona mtu ari fungana ya mwisho. Okay, thank you. I'm sorry. Ande cheupe ando baba Tigania West bara kwantam. Bakauga. Bara kugatha. Bena dene utio bakauga. So if they can education to kubwethia tukaraniria na antu betu and they understand kabori atiri
Iboliunga mutindo ibona alami ni chie kairwa yes. Ipoeta bore yes. Ibona alami neighboring constituency re. Tigania East. Kwe lami bona akawa abwethetie. No kuona nkabauri atire ende anto bauno nto by parliament mwono wetu re. Patwe the situation we are in Tigania West tomba kwa thirikari nthoku kana ibarato atumireko thirikari no kuona anto bakelewa ino nto inkobera atire baba kubwithia mantu batibita kuromba Tanzania kana Uganda na mukario Tigania West nambikwe pau bange bakurita ngwe batiwita kwira ndinge bariro wa Nairobi ariko na beta bakona bakaretera antu bo batu utongeria buratu ina buo Tigania West constituency ni utongeria bo aibu utongeria bo gichonoko utongeria butumite thirikari ikagia nthoni na kinya community ikagia nthoni. Thank you. Kuna kintu kimwe ngendo kuria mbere tuta breaking kuna director kwa mbere tuta break Yes. Kuna nini ndironere kiariru muno ya ndone Gachagua akiariria ndonere Matiang'i akiariria kuna tax ikwenda kuimposwa ya inspection cia ngari. Yes. Inspection yujurirwa ukethra wina ngari ina miaka nkuruki miaka ena no batere kwithira ukirita private no batere kwithira ukirita ngiri o mwaka ugeta kuthithira inspection na ni NTSA. No ntu ndironere boipingwa sana ni antu no ntu number 1 kwina mantu jama maingi sana jarabethiritwo bakiwa tayari antu bena murigo jo munene no ntu no kona mtu na kurithwa license itikerie wategera kona fuel prices antu betete na mbere kurwanio bado kwina multiple taxes na levies ingi chumbite kuthira igikirwa gontu mwanya kwina rising insurance premiums expensive spare parts parking charges license fee increasing cost of living na mantu jo jange jonde ja ku revolve around gari wage antu benacho. Do you think not to I'm very sure kinya babu no uthira gotu maira ngari na njire mo kanerenge is it fair kiri mwananchi kwithirwa akirwa bando airire ngiri njire cya kwita kuthithira inspection each and every year kiri NTSA? You know, there's a way of approaching the manto jaupe nonto mukenya kano gi no imbandene is too much. Nande mtora oro weta nangale ro kuere the inspection orende na mbande ni nyingi mono zaidi ko survive tu yangale spare parts na bina whatever na so many things na nya visi na to kwara area no one ngeretwe so irangu njira ere too much mbande na ndi mtu ainyirwa ukona ndeja atuge ya barabara na payslip ukona revis kapesiribu gakwenda kulinda au note no wena kagari ka utonge ko kwa nuri kuina ka no ko no we uita taxi ero andiki no wena ngarero kuwerero ngirijire so ka kulingwa left right no ora wena majani akulema ukigwa tuongere ni majani 0.8 no mantu yajo ndai kulibovera mtu mwena ndija ka too much. I think the government you know kwena entry point ora thirikari jari ngari cheta inspection na rego dagwa ibati kuthio gwatweka maya spare parts bambiche itia na living cost itia muntu buga engineer wani utoka agembeja kuoga ndo mantu jo lakini kadera majani ya kuona mbesha nyingi kawaga kuona economy ni bui kinyam nuye awato kinyachi bitari wana chujuri antondo atu taba tajitu kinyanga aranji wana chujuri ngale ndo chide kwa repairs na ndo bagika kinyako kuri nyangale cha dirikali nikana ndale kwa dirikali ndo kinyangale service Nairobi no ndo dirikali ne mbako nenkanira facilitation enough so I think there's a bit of burden amwana inja inyiri tukyo to mweri bero na kage gakonene aginya gakonene na ndaka libero na nkiuga mbage mchemano juu mheshimiwa Bokale ntemea mheshimiwa wakwa kederana edera liu Bokale a forum ndiku Bokale a forum ya kwetu ku university reto wa Mariene ndakurukirite o maiga aja kwenda kugwa yakiro kuma iyo tubakwira antu iba kuinywa ri yakiro kuma ri
na ndi imbero itigiro gatigati twinya barabara yanjirirwe 10 years ago no wene ne gwetaita no ne gwetaita uma 10 years kutherenja antu bakunoga ndiye na kunenkana ira na sente ndiye sieto nenkanero wache kitiro na kachumba kana gakonengerwa 200 ingore nya no kwenenkanirwa 200 ewe andu bakora 200 na ndi andu gwe bare into no ndo ire ho nya bena chio kai kale watu mando bakarete ire ndo bwana o strategy lakini andu bare mbecha bembe ichiao na bare na ume na bali ingekura na ume igego kwa Kenya igego kwa constituency na igego kwa Kenya mea Kenya bwana jeupe te mtu no tukakara jangu wewe na share chini nyingi ngurukia unge ali tinde tora Kenya ne heto twinde okay nerere Moi nere Kibaki nere Uhuru na ene Ruto na ne go mtu space wana ngeri kidogo then utongeria for that specific period ko atongeria yao go ina share chini muno yao go gaturo you be out yes other space ko okay itone ngane space waigwe ari mutongeria agachagua nani kwa agachagua akawaria maya agachagua enda maya no opposition na number 2 gachagua kengiro thirikari kinya gwokethe okengwa gachagua arwirite kwanja cwe ari nyini nde nduga thirikari ya so nini gachagua no ari mtura warite bigambo era tugire ai no twarire migambo kale ya ku praise the government na kuona nero gachagua utu ya chitathira akwengo ya mambo ikwaji agwigwa ande akaumara naome so no andro kai bitter like not even bitterness manya tinya bitter manya baba no bakubanga abo thirikari utiko gachagua atije kore no bo the plan ande aumara na ijinya na ara MBCD ikari na ndago kari are ondene wa toe wa ichingire ari kuria ande na shares Tago jingire gachagua kaurutiru engo kwa turona ni nyega nyokone gambale awetu sambeti kuia anya tone gambale nginyare agitore nugu compensate wa nukwero ongele ukidogo ande gachagua we na right ere kwa aliangenti ndo no rwirite thirikari akuhingwa nengwa ya berani and good and uteo kigata kwa pakwali kwa toto opposition na kali ou na kabera utukuthithia na thirikari opposition kage tumethirwereo ne go check yes the government na ndio tumawona ndira Raila atonyere thirikari ni wambajiria kuona division basifuna banjiria kurega ndo nande ketheni nguguru check ka monitoring ri nande uthithia makosa ngagwithia atumba ko na ujo no gutegera okay no geta opposition iro wogeta Kisumu is very developed opposition kwa joka opposition properly ko kira kwa na miro gwete gwikira yege kirwa ugerona ndito guthinga momo okay Like the break please. Now ne anto wa gachagua kuwera mheshimiwa kuwa kengirwe kwenda ku clarify kauntu kanini tu tuke ya kuita kiri mwaka wa 2022 before elections kuinarira President Ruto achoaga running mate. What happened when MPs Babari aligned to UNDA that time? They were around 27. Ibetirwe paraurua opinion yo na baejanire opinion through a vote. They were 27 na bachalam between Gachagua na Professor Kithure. 22 voted in favor of Kithure Kindiki tikumea kithirori kana manto jau 5 ibo baringire mwana share baraua noe bakwenda but
President Ruto in his wisdom arapiki uriko no ukeetere kwaragania mantu o kwatuika kinya demonstrations igekwa kithira twaga pikwa rimbi ari running mate he was picked no ngenwe arerwa akaewa mbi akaewa ngoingi nobu araewa o ari utonya na arandene ambiria kwaria miario inya eriara kiantu bonde that time tare oni opposition ntitwire thirikari-ine kandeyire twarinde atandingiro goti agita andone tututethekana tutegwo tuwita actually cheupe in less than a minute bira biatumire kinya mbona opposition ye imantu ya utino tumbo kinya kandetire nara kwitawa wa munyoro mheshimiwa kwa kabisa bendete ku circulate muno kinya tai ndiwita nara that was before DCP ya registered now ndetite na invitation ya a friend of mine etawa mheshimiwa Gathoni wa Mushomba uni sitting MP noe ambirite panchuite sana iba chwaga antu para baomba kuritaniria ngwe na bona onde weta ntuko eu ndeta stories ira ndaikirucia rua the whole day wa mashia aua mundu wa nyumba itu rorere marito jauja jaja thatu in all that conversation uteo ndaikirwe miru ikiwetwa achoka ua kiama kibetite ku register nyumba itu nie kethire wete positions ira nene chio nde yanda ona muntu divisive politics ako player bombere atutigithania bura tutwire tuwatene una antu ba west tukathuranwa kabisa na tribalism kana ukabila yani ndona ibuingite sana ndio karaunda ikuote no miru ira wetwa kinya ndaikemwe na ingo tukwani au ntukwira ba register kiama kiube yombitira position ye Meru County ntetire ni aiki no ndithem no ntuinda ikirwe ntiomba kusetha siasa ikariuriku ikariu so muntura nkithiria kachiengere thirikari ne we ngwana muromo juriku komantu jao ugikwa akiaria so uti muntu omuingire thank you aegi gite kiu kwanza ate kwendo kinya ibangi na arare mogikaria yes haya gatujuki ka break kaniri mutegerio Meru TV na mutegerio Thiri FM ituchokerete kagita katekura yo kumba kindro kumaruka mitambone na twachokera ngete na mbere kuthanki wata biuria bienu through SMS na kinya rutero Facebook rika ni kure namba SMS ni 07489891 indene screen yeku endelea kutuma ciure biu na kinya rutero Facebook endelea kubituma ona ndachokera ngethro nkiwata biuria bienu rugeta itakuraja Tatua chapa na ndaka ichindire mainda ngiri 5 ya beti yaku onyuma ya ndeka 20 wachetha na chiringi 20 ugaichindira ngiri 100 na wachetha na chiringi 40 ugaichindira chiringi ngiri 200 chetha na chiringi 100 uichindire nusu milioni hau ngoroki kuri na into bia nyomba na bia biashara bia kuichindira smart TV, fridge, cookers, mashini cha kuthambia ngari, mitambo ya kuchanganya na kuruga cake, bonda, mashini cha kuora na kuumia nguo, bills cha mitumba, solar panels, tuk-tuks na ngari muthemba jo maruti. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire paybill iriani 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwanka ngiri 2. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka. Tatua chapa na ndaka ichindire mainda ngiri 5 ya beti yaku onyuma ya ndeka 20 wachetha na chiringi 20 ugaichindira ngiri 100 na wachetha na chiringi 40 ugaichindira chiringi ngiri 200
cheza na chiringi gana rimwe wichindire nusu milioni hau hau. Nkoroki kuri na into bia nyomba na bia biashara bia guchindira Smart TV, fridge, cookers, mashini cha kuthambia ngari, mitambo ya kuchanganya na kuruga cake, bonda, mashini cha kuora na kuumia nguo, bills cha mitumba, solar panels, tuk-tuks na ngari muthemba jo maruti. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire paybill iriani 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwanka ngiri 2. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gokinyaniria kiroto giaku gichiacha. Nandi kiama kia Nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku. Nandi no uchiandikithie no gatuika mukiama wa Nopeo uri muchigo waku. Dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa Nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria. Nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ippms.orpp.or.ke. Kiama kia Nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima. Chiandikithie narua ta mumemba. Kiama toriuga Nopeo, tupande ngazi pamoja. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo, ututembelee katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Yasa, odi anto Meru County Tharaka Nithi County Isiolo County na Kinyambu County ntore irio cionthe ciithire kiretie ituri bionthe bianthe bira bimagaruo nkuja na ntato siri na murio ta matanta jama sono jagi empeke oke atia we ukwenda kwethira wina mantu ukwenda kumenyithia antu nukwenda track kana ngare arudisho aja ni oturi nini wewe areria antora ndongo na ndongo anto bakuigwe warie tankongi maugene atiri gwokwenda kugire skuru yaku gwokwenda kuthia road show kana kiatho kira kionde kwenda sauti yenene atiri aja turi na ngare ya road show ira tugukunenkera na maguri jara kuguna muko jo waku na kinyawenda tukwajania mona mugi kana na MC sound irere aja nire tionekete kaire kuma ndiguro rombo kuma gitara baroti ko ye gitara banu mwanga gucoka kwa Jesu runguro eria igurura matu na kinyamanga nyoni na ndenjo mo gutoneka ingeta eji Limo namba 0725-170-744 withiro gicigwatira ngari yaku ya road show na kinyoke ya kuthawe na kiatho aunja ni oturi turakue nagwe taritho na gutu nini wewe turekane You can read about it in the Daily Express.
Mujiari nukuria niko kaira mwana waku kugwata kithomo kia utia wa kiriu ugakua nkoro kaire nuntu M College ni atongerete kithomo kia utia na kiobundi Mount Kenya East na Kenya ngima na twina miaka 30 kuma tukwambiriria. M College mwana waku akegwatira motia makamumbithia kuruta wira kajaga Kenya. Twina courses ta School of ICT, School of Hospitality and Social Sciences, School of Driving, School of Agriculture and Environmental Studies, School of Engineering, School of Education, School of Accounting and Business, Advanced Healthcare Assistant na Jenge Kathumba. Iandikithie kiri ujukania uri othiete na mbere kiri mutandao gukurukira www.mbcollege.ac.ke kana uturingira thimu gukurukira 0741871257 kana 0705761606 kana 0790849934. Ni ugwati ugeni gukungwira miaka 30 ya utungata wetu. Embu College, skills to go places. Chokia rogono. Chokia ni rogono. Jokia dogono. Gote muntu te rogono rwawe. Na gote rogono rotitomi okaigwa rukagono. Jumatatu chionde Meru TV tukureterete mubango jwa Jokia rogono. Mubango jori na murutira jwa utoro. Withura witho bwa modio jo kenga. Okinyaniria bwa iroto. Naomba ni borea tugutora. Gatumenya rugono rwaku kume kuriro. Iji ningono iri na mataro. Wigikana gokaneria nkoro. Na igotoreta mwendene ya mutorire. Jokia rogono. Jumatatu chionde kwambiriria thaa 2:30 cia ugoro mwanka thaa 3:30 cia utuku. Mianga tene ya murithi wa baja kwa Meru TV. Ifwega sana utegeri wa Meru TV na utegeri Thira FM. Thank you no tubaguta na mbere kwithira utegerete mubango ju. Tora ngwirire tuguchokera kairi ninkureta chokera tukitha tukiwata SMS chienu kenda tuibo buruga atia. Na kibara batumite SMS kwina mtu gwetwa kwina mtu gwetwa Mutethia are watching live from Mekidori. President William Ruto visiting Meru and making promises worth the millions is not a big deal sababu 80% of them won't be delivered. Then akwina mtu gwetwa Arua today in Meru tumetenga more than 140 million. Will all these promises be delivered? Arito Tesh. Then I love Amunde vile mnaongea na pia Kiki napenda vile mnaongea lakini itabindi kuna wengine watafikiria sana before waseme mambo. Okay, sijui anamaanisha nini. Then kuna mtu kuwa niulizie Amunde kama bado anataka kiti ya MP. If yes, atasimama na chama gani?
ugatucokeria kiuri kiu. Mutai aruga salimia Honorable Gakimbo Bensunda, our incoming MP Tigania West sana. Teshi aruga sasa tuzindi kusema tu term weleas tunakufa. Ambia Mweshigaki asitundanganye ni one term. Okay. Then kwenda kwao mambo mingi hata sisi eti tunapenda one term sana, lakini kulingana na yale mambo yanatokea na vile hata waheshimiwa wetu watufanyii kazi, ndio maana tunasema one term. Okay, thank you so much. Then kuna mtu kuna SMS nilikuwa nimepata mahali. Okay. Aritwa Johnson aruga Elumeru TV Kenya, salimia Mheshimiwa Gaki na Mheshimiwa Kimathi. Mimi ni Mutua Kimathi kutoka Momoi na kubaliana na maneno ya Mheshimiwa wetu Gaki Mboi. Huwa ana mawazo mema ya Tigania Magharibi. Ila pia nimesikia ana wasia mzuri kuhusu siasa, na pia nakubaliana naye kwamba wabunge aswa wetu hakuna kazi amefanya. Ila sikubaliani nao, shinda tu ni kwamba rais wetu yeye aliwaonyesha wizi. Na ndio maana tunasema ni kuua nyoka na mayai yake. Najua atashinda kura bila kuongea kuhusu mheshimiwa. Hiyo ni yako. Najua atashinda kura bila kuongea mambo ya mheshimiwa rais, ila akija na hiyo jina ni kama kuuza nyama ya nguruwe kwa msikiti. Jambo jingine hapo kwa makadamia, shinde litokea wakati watu walikosa soko. Sasa ukipata nafasi ya kuuza hata kama haijakomaa, unauza sasa na hata baadaye, kwa sababu ya kuuza hata ikiwa hazijakomaa na ile soko ni kidogo, ilikuwa imebaki pia imepotea. Ukipata nafasi unaweza kusaidia pia. Kuna mtu kuwa leo tumetenga vitu za mwaka mzima. We don't have any leaders in Meru. Tukianzia na huyo governor tulikosea wapi jameni. Okay, na real. Nancy Nkadha aliwasalimia waheshimiwa wote na uambie Kiki huku Tigania West tunasema MP ni mama. Then kuna mtu wetu Salome aliwa salimia Munde sana na umwambie tunamgoja sana, lakini atuambie anaenda na chama gani. Then kuna wengine wetu Jose aliwa salimia Munde sana, mwambie huku Sentrimenti acha hivyo mheshimiwa Kaki anasema kwa kwetu ni wasi. Na sasa tunataka mtu atatusaidia. Tuambie utatusaidia tafadhali, na sile ya kutusaidia ya kusema. Ile ya kusaidia kimatendo. Okay, thank you. Get nambere kwa watu SMS. Chienu tafadhali teni nambere kwithira bugituma. Kiroria aliwa salimia Honorable Kimathi na Bensunda, waambie they are good leaders. Then kuna mtu gwitwa Mutethio Ringi aliwa these two people can really make a great leaders, but Madam Bensunda should really think about the way she follows. People out here are planning to vote on voting out the current government. So yeye kusema atakuwa with the UDA and supporting two-term movement might be a big block for our ambitions. Hey, mheshimiwa, what do you think? Kwenda comment. Kwenda comment tu. Auba kuwa ndaomba ko omba kuruka wa kuruka. Yes, lakini utaareti mantu ya rais ukuja kivyako. Thank you. Ntekon oni asalinda kwe mantu tuwire twari kwe analysis tubwithirie twaua biu tumakinya tubethira bathuki sana kana bagika kwa korea kwanirwa no ntubwa kwithira twina atongeria maybe batiraomba ku deliver to the expectations of mwananchi. Na hivyo ntutuwire kwina okire batu inabo some are delivering, others are not. Paraba kundeliver cheupe tuwire deliverables ira tukuona kiri constituencies chio into biba teweta koromba Tanzania kana Uganda kana any other country
bairombo kithirikari iriku Ojiriku. wejiriku now iponto nkuritana antu na civic education ira nkobwithia ni that uni kuringana na nukumenya ndi mutongera antu mba kuirongoia no ntukuri antu bambailetie sana na antu baraja bora the late Raila antu na araba ua baba akisema tunaamini chenye amesema ui mutongeria betikitie 100%. Ndina followers bakwa na tiania yonthe nienda kuona ni mbibio ngwa nkuita atia nkuthwania na ni atia nkuua so na ninki making decisions ciakwa no monka mbithire ndithiti research kabisa point ungu kwira that politics is local kana siasa ilingana na arauri utiumba kuita dharakanithi ua purap ku karika dharakanithi ibuo bati kunjanji tigania kana Meru County nabu politics is always local. Now, tigania West constituency, antu baina kurea kwaniro ko nene yes, but imbithirite nkibuithia groundwork kuchemania na antu na ito kwaraniria one on one kwanza sana wa mama ni kundi mbithirite nkiliungira sana twethira twina an honest conversation tukaumau tweleanitwe that thirikari tithuki muntu ura batu twetigania West gicigo mbunge totumire kithirikari nwe muthuku so tukaua tukawataniria kithaka na nkamba thirikari yethira ina makosa nirwe ina makosa utatumire nao ari representative no ethira ina makosa nero ari nambi makosa jetu jo tigania West jonthe cheupe jariumania na the current leadership iratwenio at constituency level na ibo bautuma mukari wa tigania West ethira ateaniri nimbi ateaniri ni thirikari so oni ntiumba kuthura thirikari na nkimenya akauma thirikari tithuki thinera twenio ni iriku ni twenio au na kinya tukiakua thirikari ni thuki nkethira in my capacity ndi an aspiring leader na ndi muchore wa thirikari bunde muchore wa thirikari nkia kwenda ku sort out thina ya tigania West inambita tha ingeta ki baba kuambu mbera kwi gintu kwenda gwikia muchi banenkera kana no katukerana turie ni thirikari tumione then tuthirie thina iriku whereas ukarandia na baba ina byo no bakunenkera nuntu ibye mwananchi na ibi bati kunenkara kiri mwananchi uriku kiri mwananchi u bakunenkera ugaikia sawa sawa so kuthwania kwetu itofauti ijabora tukuwa atire jeupe ina another minute ijabora tukuikwa antu baba ingi bakiaria mantu ja gitiki kia deputy president kethiro ambitikiria niguzie hapo kana kethiro watu akanya yes tuthithia that comment ijabora wikwa antu bakiwa atire mara deputy president timu Meru mara kwina bangi bakwendete kiu sijui where surely twa Meru batwi since independence tutona rais ungi watunenkera and deputy president turi Meru na nio the shortest route yetu gukinya igurwara so a right thinking person antu baba teaniri baba ritango ina thirikari barabutwa kana bakosa na thirikari ibo bakwendia such narratives lakini mutongeria akwenda ku lead antu in the right way watu kwara na buka have a conversation burani atire baba kutheta nontu bwetiki what are they offering otwenwe na tunenkerete already na twinakio cheupe womba kuruga muchere na stew ugasavu gekira thanine lakini ukaua utiria bibi tayari kawite ukauria bia kuria bingi wethera wina mutoyo mwega so manto jo jote tobati go put into consideration yeah okay thank you kuna mtukumbira mburiria munde atire itukuona opposition no bakuriungra no bakwaria na no tukubathikira at the same time ora president yakuwa ruterero rungero tena agenda kinya tuko yoko kinya tukona yaka gutena agenda because bari twira akibakarita president gitene ende utiwo turaigwa gitwire mbiyo yongo agatuthithiria
Asante sana Cheupe. Mbere mambere andu ba sentiment ngaromba gitike mujumbe. Na tero mbere kuromba last election ndarombe tena Jubilee. To ali nyambe zunda the same party. Yeah, okay. Na nani ngaromba na PNU, Party of National Unity. Iko kama kirande kira party linde dara ale waziri Munya, mheshimiwa Munya. Wa party linda ke PNU na turathiurukire turugurite maofisi turugurite ofisi Kariene ire coordinate entire constituency turugurite hoteli mini ofisi Kithongo PNU twarugurire na tugenda twirugura na turugurite entire county office ya PNU ko ni opate Kenya no this time ngwitikenda ya party we na njende inge mwana ndana sentiment ila tukwenda kwa address one being mandu ya Kithomo utaka barabara chetu ya 0% nya agriculture national project we na so much ile kwa daidwa mandu ya sentiment mbuga ale mo sentiment kombali sana kulingana na standards ila tubatiko batu tukinyete dropout rate is also high particularly barabara universities ndo ba mandu jara nkwirire Kithomo giti kwa address the right way atomba ku position yete na agenda me atira anjire manifesto kira gikuthithwa na ndei synthesization ni kuona ni byama no manifesto ekauma very clear on agenda ile ona na tutanya opposition ga utanya ke mandu jara jate kuita ora kubati as per the manifesto re implementwa lakini opposition ni direka akarande ringanire yume na single presidential candidate ndo garinganira nyamba bibio de byakarande guru all the principles bakarande guru by the one presidential candidate na ile manifesto ekauma very clear kwa address agenda kila kireona ande opposition kayo kosoa kedra meri ile kosoa manifesto ile unde nenganire ile gwita kugethai kedha imandu jaero ne kaba kwiro itibati gwita o na ne ngwe opposition dai kedha isha iwe kero gwita ngwe mwana inji na inyeretwe sha ne kabe muno twena so many cases cha so many issues ite kwa address properly kedha imandu ya yondi yo tukuga ya debati ura ukare kedha taxation mwana inji napunguzwe kidogo beteroli ne the another system where at least they can like now it is almost impossible not to transport na baba ingi mono baba to business nande long distance ngale na mbina maroli na kinyama tato ja wengine ni kuvumilia tu ndo watu batena tena so mandu yo turande iyo opposition ni kuwa ne check lakini manifesto ya opposition ni kauma ira very clear on imbi to kwenda imbi expected in the 5 years term. Okay, but on the same note yes, opposition ne watandite for sure because it opposition is very intact. No, we have seen it wanted like Burareti Mutemanyo in Meru. Yes. Tukona pamoja opposition like kina Gachagua kina Matiang'i, maybe Matiang'i akweja kina Gachagua hawapo. Maybe sijui disunite manya tego darande butinda ya mwebunde lakini ni meito ni bari no ponde it's okay, it's okay udari na Matiang'i nejire yes. Lakini waibwa Gachagua akiaria akawa noe atejire because na kinyaba mwe ba opposition kina Linturi bakiaria bakuba batejire because botawatanirite like ibwizite. So bo wanajitenga as a DCP batere kudaba mchema. Nande era tendis unity. Okay. Era nande bodara bwitite barabara emwe omaga ukira kuthithia mantu yawe bwitite safari. Meta ko poraro kamuntu okira na njende we mbuga kurikana na tigire mbuga ena assignment atathiria lakini bwitite safari moja rere kurubera pena mimu dareke bena magweta kuri magwetu nande wamba obwe na mi ndio bogale team ngarika na ngukinyire kwa Cheupe amukethie ngaronga manjirene kamukethia nundu ngutigirwa kuga tete amwe tu na mi tore amwe so there is no disunity. Okay. Nera tunande menya everybody opposition
Ote muntu kiama kia wate kwenda kwendia. Kiki kia gachagua DCP ni kwenda kuciendia everywhere. PNU ito kwenda kuciendia. Jubilee ni kwenda kuciendia. Na ndo kuciendia kora te kwa abu menene ka kwenda anything. So at the end of the day, yes, na tebo kaomba kuija because mbibi tuwe countless times bwe ngono bokuwa mtu bokyo wita bwe mwanya butumba gusinda the current government ireo. Matiang'i nako nakwenda giti na nkona etite kuntu mwanya kuromba support. Kalonzo nakwa ni utunga Matiang'i. Babu ngo burwa Matiang'i. Kalonzo nakwa nakwendeti. Nada karua nakwendeti. Nurongi kwenda giti. Beku baba inyawa janji. Yes. Maraga kwendeti. Yes. Maraga bondene bakwendeti. Yes. Boy the same united opposition. Yes. Then nyari kuboka kinya boy tekaniri buona de imuntu yo tokuita na bonde bokienda bara leaders bara tukuivo top leaders bonde bara una no bakuiva kwendeti. Na de mandu yo very easy. Kinya kita fulani. Politics cha machuana tona the prime time. Okoitana de kano wana kauro ni antu baba thirikari me abe na resources cha kwaragania mandu. So you are confusing the Rakinyira the prime time. I don't know confused. Rakinyira the prime time. Boto kana kwa no bukorongeka, boto kana kwa bukorongeka. Leo tuga dai kwa dai ba be na resources mono ba bangalatani mo. Kinyira the prime time. Kinyira prime time na ndeto ba garande guru. Bandi pero criteria. Criteria urega favor na iba ugite bere upenire. Nyaka chagwa na ugite, Matiang'i na ugite, Kalonzo na ugite. Criteria we kandi pero boibo together favor muntu umwe bonde bakamunga mukono. So ugite na bigindi already bene. Bugeta nara bu disunete abu wachindo. Muntu kura igenjira kwa. Kinyande ne constituency. Inyaka constituency ne bugeta bule bwe multitude yungiva na advantage ke sitting MP bakaumira nande kwa mejuna bakaumira yaganale bageta bakakwatwa kia bakwata no kikakwatwa ngo twana ndike kwa tembe njunda onge akakwatwa aronge ara uga sitting MP to na advantage unundo kwe mabandi aromite tumisema babu tukombo baromia na gwa nako nengadira yabaga daire akagatu whatever. So when you are the fewer the better for winning. Kwa wewe kama kiana manifesto kama opposition very clear. Na Kenya impression ndo opposition ya dirikali bezunda bakaba bali opposition. Na babajiri ba form strong opposition. Ba form strong opposition ya ku chekieje na bamenyere bakeja bedroom beja kuja kairige dirikali. Paka leo na opposition. Igenda de guru menya idu kweire. Bugeta kuthithia mbere ngo round kaire na opposition. Na ndinu ga kucheki. Yo tumakona corruption inge. Project ito bagweta mbere kitona muntu okulinga ambu atu bakona ya favor tubira patu konengora bibi right bikare ya favor chego gwana libe juda kugara minambi ibati kueja meya mutotikanie na rete taxi na ena right kuthiru all those projects. Very true. Lakini ande kenda eja irashi moringe makofi pana ikyo gatuma katiba ikirwa wengabana Mbero County kinyoka mama chibitali kandi mitten beje chia county achija nonto kayo batikuja kira tifure kuja kisheria akija kira giteja kana ndiko ki na ikyo tukwenda katiba na opposition is very clear erega kuja bukalinge tumwe mwanka ikeja na ikeja nonto right. Mantu ja unity berengitau koyo mheshimiwa wa mantu ya kuringa mpikenda development ikinya na araburi kukethira kuringa mpi kwa kureta development kana maendeleo kiri antu MP woko ethirite muringi mpi number 1 atu bagoringa ira correct na intuire kumuona kana itutwire umuona kiri national media stations
aki address the state of the nation. Ipurandi tite. Whereas arandi manto nivo kwa ground mambo yako vile tunasema sahi. So no withiri okiringampe na kukethira ti manto ya witate. Ya ukinya na baro kuringira bakinya bakona we muchabuki ba ukinye biande basi ne bwetete ureko. Bwetete now whether the opposition is united or not. Cheupe jawi manto tukuona twinde ya in open that kwena ruku runene muno kiri opposition na irukuoneka ituirite kuona the former secretary general wa kiama gitawa Jubilee kira kiri na flag bearer wo the presidential candidate in Matiang'i ituirite kuona ituirite kuona Kioni Jeremiah akiaria so bitterly tekomea mheshimiwa kithea nuonere akiwa pura Gachagua akubetithia in the united opposition na njirete bui that kinyai wita kwawe ara Kioni atwire kuromba kura na muriririe aria yani araua they are in united opposition lakini oka obaita mauru bonde wailailia the same Gachagua pati wetaniria bwega na Martha Karua kwe kinya michemanio ne bareta Martha Karua kwithira ari ariko until Kalonzo amwira na main defenses na antu bariko na antu babangi kou ruiru kurwa atari. Secondly, mkuyu ikiendelea kuya na mheshimiwa pura kuwa manifesto ekeya ngaba ukira kwa unveil candidate wo akethira by strong enough na iba wichietikia bakethira batwirite no ageta atia akatwika flag bearer kwina mantu ja go play in the background yate kumenyekana ni antu babaingi kiri united opposition kuri na factor ya financing no aka finance campaign. The biggest financier urato kumenya mwankatha hii ni the former president ambaye ni Uhuru Kenyatta. For sure and for a fact utemuntunge ari na financial muscle ya kurani campaign ya the top seat. So now Uhuru being the biggest financier no mwankan eje to the negotiation table na demands chiawe ikariate it has to be muntu wa kiama kiawe no abati kwithira arimbi ari flag bearer wa the united opposition as a whole. Muntu on DCP wa mashare no akeya demand chiawe awe murima inanisikiza mimi nuko wata yeye ndiye anasikizwa kwa murima no ntu obwa aturira opposition ikimama ukoona kote activities iweta atia so already no ntu kuona agetia akiwa ari na ntuko 45 cia consultation kako ina disagreement already no ntu nweregete kuona kwiro bachamanirie bari uchemania for a big discussion bai kuma rumu neu bonde Facebook ba pundetre nete na any details. Do you remember that day? That sent kana ewi atomire a very strong message that yako ebi kutheruko na rira bikalipuka bikethera bine so disunity iriara enene na ibo ntu wonete antu bakiambiriria kwebela tukeja miru kwina mheshimiwa orari na DCP aspirant wa North Imenti Karimi mheshimiwa Karimi na arebelere kuriko DCP and several others nonete bakiebela kire nini yeriko organization yeu so atwetirite oni borambo mbako kuua my honest opinion nonto yes ndi musiasa na imbona inyambere
ndaroria kisiasa kiri opposition mwanka thai William Samoei Ruto atina competitor na ndikira bita eterete etera mheshimiwa ndirio wenu ndiririe mheshimiwa William Ruto mwanka thai at least atina competitor na second term wewe ikethira iri very easy. What if they angry mheshimiwa, because nonto nyabo no bakomenya inya Ruto kumuruta kitene teka inguye raisi iba komingu endito naga kinyanta kinyabo bakangiri no matter situation ira bena chida pate angiri nonto bwari dinere na united opposition yes they can agree nonto ituonete Kalonzo atitwire ko support Raila tonte komekethira thai no a support mtungi nonto nya wa support na ya maingi muno na uko ina fact unda kwira ya ko stage a successful campaign ya president financial maso no arinio ngokwira aire ke Jubilee na bau bakaua liwe liwalo boy boba kuritambi presidential candidate na o ni Matiang'i muntu wa mashare atina kanyamu sawa birai wetie no popularity au wewe ainambi watu ni wangu okay. Nukuona Kalonzo na ara no ate kuwa inakura chia we ya nona so antu bakuya kwangiri baomba kwangiri kinya tutierie mieri 5 tu campaign to elections no buraba kuria no bwantu baba ina au bakwebela bakona this is an outfit that is not so serious ai muchetho twina yuo so mheshimiwa bwaku atikaba ukira kwa unveil no ya kurwa why are they not principled enough muntu arwa na bura witikia na no ntoni ke akondeciding kaua like now I'm supporting the government utumba kuyone nkera kinyambi betray what I know and what I want in my heart kukethira mheshimiwa muntu no bwa unveil muntu thai ake yaka nenkero mbecha kenda lukari muntu thena atiko bwa mutongeri okay na ndi mheshimiwa wejo kandifa ya mheshimiwa berema financing financing is a big issue na financing to atai the former president ora na retire Kenya atu nonto isawa so Kenyan na ari akiama kiawe na ndi aka visible lakini ite pasenwe financial opposition I think that one Kenyans in public domain Kenyans yaba kwenda change change bakuwa bayinyike wewe kenyingira ni rumi me Kenyans yaba betaya na bayinyi keto bago bakiaria so much about change ute muntu alingiri kura koko no is a lot of love na noise ya president Ruto Kenyans people celebrated na ndio wetikia ba celebrate abaduri ba celebrate abakenete nonto by expectations na ndi chuchi na micheni kija na okuwa bashima mbejunda kuwa kwa ogotenjera na itiko wake kwa ngakwira kwa to university kaithengetie baiga yara kwiko kwa so much that is not done kwa bashima president Uhuru to financial opposition hapana Kedi tani president na arena pate na ugawe ngwa kwa na right ya kwaria nonto nyada na umire kitene other presidents speak so opposition keka watanira na it's not about financing or anything ne kinya sifuna wango na uga muntu mogete sifuna ba ya kwa mbeje ko ugeta ba ya mbeje ni Uhuru sifuna uga ibongo ile anto ba iritana inya kuthithia mitemanio erego irapa sifuna bathithagia ne kanenea nonto mantu ya bakwaria ya gwitania na antu raba kuona ground so opposition iga the financial passage about Uhuru but for a common purpose kiya butende ne kuro kinya bukenda na for the sake of achieving that common goal nto na ndi bantu ya tuire kwerekana na Kenya ne tu twine kwirire
na tunengeri privilege Murungu twatweku and we must do our best. Na opposition eka united. Disruptora tu bakorombera no. Na opposition maya dirikari no netagete jambe shuna natagete tuwe na diole milioni and one ora na diole milioni and one ora kandi disrupt agora agara Okay. lakini mengo ile baba bya opposition yejere no ndo wale kaka to nato katenganiri tu tekengi sifuna umire no ndo bakole yako nganiro mantho ya kuriteka ndene ODM au da ODM eteko libumba ora to eta ebera baba kuweta kinya ba kugana de mheshimiwa akwa mheshimiwa Raumene DCP yote pate hiyo market mtu no umekea makera agetoka hiyo ndo position ora mtu me demokrasia na lakini tatu rego betete unda ndira igwa da baba kodama kinya UDA ibagweta by the way ndakwirire atire mheshimiwa ingwetere ndawari undetete ku visit wa Munyoro ndari invited ni mheshimiwa Gathoni wa Mchomba na thayu ari opposition kinya we mutema tarike yawe itikambi Opposition. thai ari UDA ntuko chionde mbailakia ekaira nguo cia kiama na akiarakia so good about the party na akiwa we imaendeleo netete atia na wale ilia ukoona by the way nako bwithia maendeleo yariku now kidogo tu ngwete untu bumwe nti ukaende kuweta bwana huu wa Munyoro ndetete one of the things ira ndaikirwe mzee wake aria awire foundation ira kwenda kulira andu a nyumba nire gatura for 100 years sachi datirira bakona uthamaki batikorwe tatia batikorwo burikiria now yauma miario ya mutongeria akuchwa giti kia nthi yonthe na akwenda tribes cionthe cietatia. Now I have this one to say as I wind up batwi Antuba West na East na aturi mheshimiwa weno kumea twithirite twi a very faithful girlfriend kuma independence to support Antuba West faithfully pareta mantu yo tuka ya support mwaka twatu kuirwa atiri wachana na Wameru vile Wakikuyu watasema ndivyo Wameru watafanya nini nti kwathurana antu batika kumba kuthuka sana tuthiritie show nti wete atiri no ntuba kwithira tu supportete our cousins for 60 plus years o mantu ne jonde presidency ye yaitu ba support na atu tukaya waitibira tutwire kwewa now Murungu autumeguru kitikira kikuya Meru through President Ruto awambea minimum tukethira turi a Meru na twi level minded twaria na sauti imwe na tukaua awambea minimum to our cousins kana our friends ni reciprocate kana batuchokerie guoko batu support 100% no ntubabura tutwire ba support the deputy president Professor Kithure Kindiki who takes over after 2 term yao ya President Ruto. Again kiria Meru ba batu embwire ni the shortest route yetu ya ukinyare iguru na tuke ya kwalilia kana tuke ya kwenda kwaria Kimeru mbaririe Mumeru nao baraba ichi Kimeru deep tuke ya kwa ile Kimeru mheshimiwa amunde President Ruto like now tomu liken na ngambe iwetie ngambe tete atia iwetie ina kajau yeterete wita atia kure kuciara kajau ng'ombe turi a Meru tubati umirumia tulia twinyu twamikorogera kachumbe tumetu na into bira bionthe ng'ambe kamatite bati wita atia kurumwa
kenda kajau getu kachiarwa kaimajiga so antu bakithura kinya kethira President Ruto kwebo bakona batianiri nwe kana kwebo gukari itibati kwithira iki batwi Ameru tubati kumusupport kwa vyovyote vile second term wewe ameone tukinye 2032 ara tukethira tukiprepare one of our own nwe aitiariko na any other person especially antu betu ba west batina any excuse ya kuria kusupport Mumeru tuba supportete mwanka to akila garantie era wani ya miaka ya na mheshimiwa 10 kai 20 menya eune sapasi te garantie era ya marriage anko uriki mheshimiwa 60 years boria kio na short seconds katuwe bo support kana anto ba kuchumiri ku support maybe professor kana thirikari riko nontu bwa professor Kithure Kindiki none tikuthirite kwina miarie mingi muno kinya kiri ODM wera tukwe kiri broad based government bakiwa bakwendete kiki ya deputy president yes anto ba western ibarugire bakwendete kiki ya deputy president. What do you think the president nwe nariri naraua kwa vyovyote vile hakamikishua ya kwamba ODM na Nyanza nao bonde bagutonya kithirikari either bethero ba form thirikari kana bethero bari thirikari. That means bagatonya kuna baina bargaining power ya kintu kira bakwenda. What if president yora wonete nkote kenonete kesho shiminde na watu wakiongea hapa na pale kwa tuka antu iba kuona ya ka president tomba ku drop professor in 2027. What happens if that happens? Cheupe ipo ya muno twa kiuria kiu especially na kukithuka muno tuingite show tutiraririe mantu yau now siasa indwaria na ruari kwamba kwa ruo rojo kukaruo au ke kukaruo imbalukano na mantu yara yonde yarakua teyo yethaira ye ya uma na teyo ya tithera ye yorongo itu asana alisemwa lolipo kama halipo laja that does not apply kiri our subject matter now koirio president arari aliungite na arichuka na ntiko miakithira no amuthikirire boya riu mbere ya chuka ndwari wichia mati sana na ikware na monkijo mwingi sana obaba ukira bakaua gitikia deputy na ora kiatire antu babariti gitikia deputy nontu ukaririte inusu muntu kana imbi etumiba gwita atia bawetie tiki na inyau no kumenya it did not make sense to me ndwari wirendelea muno batire president yejire arachuka no aikirwo rwari rwawe princess hira aturire his deputy araua huyu mgwana amefanya kazi hata kuniliko wakati nilikuwa deputy amefanya kazi yake vizuri sana na araua antu baraba umuruma. It's a matter of time baraba onde ba umuruma watatafuta nafasi ya kumsalimia na itakuwa ngumu ni ati awire riu kendari na kinyaru ari na chokere maua na uire aua huyu very soon kuna watu wanamtusi lakini hivi karibuni nukuona na awire mantu yo chuka na chokera na ariku so ikwenda ri tukethira twi wise enough kana antu barabari na ume ibonere that president Ruto atiki mantu ya side shows ichia deputy president yawi mantu wa thiranirie nayo tene na ate out to search kana kuria deputy president ungi na ikwira bau bangi atiri there are many other things you can negotiate for kwina into bingi thirikari neriku na in fact yakwalele kuma riu ariria ichuka ndwari ucha deputy president yakachietere ate yakachiekirwo rwirwa mpio nonto na ariere kwa entertainment jariku so kathoma mind ya president when aina deputy and he is settled riu ito chethe siasa hii
ingi baraba kwenda ku negotiate mantu jangi ibete atia iba negotiate mantu jangi. Okay. Yeah. Thank you. Aniko bothana tana not time. Kire waba na mndire, do you think gitikia deputy president kire wati nini anyway? Na ndiko natungira njwite chempe. Uni ndifamu no na urantu valukagia that issue. But the thing that they na deputy president. His Excellency Deputy President Kithure Kindiki. Atuna shinda. Nontu mu Kenya na right ya gwithiro ya me Teresa Kenya. Kuwe na right gwithiro Deputy President o yau. Yes. Lakini I think bati kumachua route from there to tegere kiti tu passe as a personality. Ka to tribalize kiti. Tugete kia Meru, kite kia Samburu, kite kia Ndorobo, kite kia Maasai, kite kia Eko. Let's graduate batu tutage muntu na deliverables. Manifesto na ideology ciao ira iko tethi antu. Ndio yoga da Meru na uninde arambara. Is there any sense? Oda wemo Meru na ana bako pate kuthoma. Is there any sense? Because we mumeru ndikuona dawa chivitali. Is there any sense? So ito take deliverables bere. Let's not anga ume Kisumu au ma Kisumu so what? Anga ume Mombasa au ma Mombasa so what? Au me Laikipia so what? Au me anga geo Marakwet so what? Atuate kamutongeria na deliverables. Nanya presidency in deliverables. In our we Kenya to the next level. Yeah? Yes. Where is he taking us now? Kibaki atetere busy and you're gonna free day secondary na free primary education. Ekitara Kibaki it was working. But where are we now? That's the point. We must be discussing those themes but we discuss. Kibaki na atetere mbuga Kenyatta. Uhuru. Now this program. Where is it now? These are the things. Don't about to gara you. Don't think kwani cheupe. Ya kwa weru. Na letu ya cheupe. Au metanga cheururu. You know. Mheshimiwa, according to you, in the deliverables. Kwa hivyo kuona President Ruto akibwithi is utoba kuaga nundu is the president. Nyaka aga ugu ate kure andu muchara. No, we president. We president na igo karere tegete utoba kudoide ke zero. Lazima doide. Lazima doide. Lakini odidia ko takinyera expectation ni chai. Na odidia kigeri okadira otakinya pass mark. Ugo to kude kigeri tu. Kinya ba tagere ne bakande kari to ugato yaga so candidate ukade kari to ake atumbe no time ukethira wina kamoela kauteremka ukethira wina karui ukunywa rui kakeja ku dry. The importance of that stream imenyekarira kaita atia kauma katina rui ro wita atia. Politics cia Kenya ni karia kati thaira ikariu nontu batwe in 2022 ritwa ringaira thirikari iri kuo tuona barabara kuo bathuki sana na ibuo ntu twatimire apu kubarita dai kwe bakua kababariku kababara haya mheshimiwa Kibaki nera wana aretere reforms nyingi muno na people miss him na bakawa na aretere free education sawa thirikari kuo itokobwithia mantu ja affordable housing iyete castigated across board ukona 3-4 years ikeya iuni ekethira igintu kira kiutuma antu barikana thirikari riku or something else. A lot is happening. Katobati kwithira twina metho ja kuona nti kumearika kwa kareya kwi kirundi kia hate trend kielerwe somewhere aiba munde na bangi bande itobati kwithira twina ri ngoria benzunda chakingana Meru itoba. How many units have you put in Meru affordable housing? Ote yo komenya buru are yo igwa ko ngugwere ne ngura ningana as compared to the population we have.
Lakini Actually, in priority my we constituency, that project is there, ongoing. wetu tere onigekeja. Kuingi twajite kuona una Wetu bwa ningeja. bore chiekuo. Okay. Ari wetu te They were to where politics is local. Kwani utachekwa? Politics is local. Itende won mtu go compete noere uri no ntukote na affordable housing. Wewe chia jambuga ingwa city ni jite no city yako gwata lakini nyambere ba gweta city kira tu gwira antu ba kungenta jabao ba kwenu kira mechuda mheshimiwa ngure mheshimiwa awe ndi urienda kuthura thirikari ari te otamuthura ta mheshimiwa ro uchindana nwe urabati weta keya na ndio kuona antu batigania kuona tigania west igo chwete ugwa ngenderete mbibakiwa one time bayangenda nuntu batumantu tubukuona tuithwa ndene thirikari tubukugwa itiukinyarira no utu menete me aruto ta is also a Kenyan na ta many as a person i system antu bara be kuna ndeta kuthura jaba PH bo bagwita kwatu arisira kuringa siasa education ukamesa up na ndego ukaraga kugutwata it's about the system. Okay. Tukawataniria kithaka na nkamba. Okay. Ande nkamba. Kimero kuno kielewa wewe kitarejetia. Katumeau. Lakini kuna mtu kugatire mweshe aliwa ametuma SMS mingi. Okay. Arua Hello Meru TV areto Mutua Kimathi from Momoi once again. Arua mheshimiwa Gakimboi. Swali ni je, serikali apart from rais nani anaweza fikia pesa ya Rigiji? Hata Rigiji ako na do ajui hii ya Kalonzo kupewa 3.2 sitasema maana yake sina fact. Alafu anasema rais ana competitor. Competition sahi in between rais and the people of Kenya. Sovereignty of people will work that time. Watu gwirire ngwe karibu bochera mubira otu mubira opposition iguchera bara bekeni the ruling government na to maya chokere ringi and I would like to be quoted after election next year August kuringana na bura mantu ya karithai na bura opposition ikubwithia mantu yo mwankadai President Ruto atina competitor na inkuona token deliver 2 term with a lot of ease as we prepare now to do the other 4 term the professor. Okay. Thank you. Time will tell. Thank you. Time will tell. Okay. Now 1 minute kindly. Now 1 minute no ndingo nda kuigwa mantu jaraja ikwa nunara sentiment. Na kinya tigania iturana na maandamano ya Gen Z. Nikimalizia kama sijaguzia nitakuwa nimefanya makosa. Ikurana na maandamano ya Gen Z. One of the things kana list ya wera barari neo baragwete kintu kira bakona kira gitumite baandamana dai as they remember the fellow Gen Z barapombere kuthura bagito turubo in 2024 abaragwete kintu kembere barenda justice and accountability bawa number 1 no ntu baragiro iborisi investigation ithithwe haraka arrest ithithwe na ntu baba prosecute no ntu bwa mantu jara bathithirie. Number 2 bawa thirikari ni bati kweya na public apology kiri Gen Z no ntu bakubaura na batena no ntu bakuviolate freedom chio no ntu ni freedom chio ba exercise according to them. Then bawa thirikari declare tariki 25 June ithro public holiday yekurikana ana barapondire kubakiura kwa no ntu bakuthetera wananchi. Then bawa ikubatere kwithirwa kwina public participation bakathithirwa ikungana gukoni mantu ja compensation no to according to barua compensation nya thirikari ndagure ka compensate ana bara itathithwe nya public participation batamenya nya ata ikriteria riko tumiro gutara antu bara batero compensate consider kuri na ana baba ingi bara batete uturo bwao. Number 3 bawa ibaba tere kungarantiwa kwamba ontu yabo botekoro ichokera khairi ana baba manyira na arona kuandamana
ana batura wani polisi batigwetwa bakawa kinyabo orders ya kwamba batibatero shuti mwana nyoriko no ti ko bibatere kubwithika na kiri compensation still bawa ana baraba compensation ni tombo choke life limit of course lakini baraba compensate family retiro ni batere at least kwa mbecha ikangana ko at least utethi family ira tiri mbesa tu kidogo eu ni rari list yo yera yotumite bandamana tuko ya Thursday itonere Murkomen na chumiri na rawa ya kwamba kukethra kuina peace antu ibathithi biashara sio kama kawaida utiba maandamano ya kethra jayo na kethra jayo ya kethra ya peaceful na thirikari ka offer security kile ana baraba ketha maandamanite instant polisi beturirwe like everywhere kile town chionde walikuwa wamejaa kila mahali mwako atukenya maandamano jara ana baraba tumba kuthithia maandamano neighbor feel like ni yakandi guruna ndi iraire ya kwatho na guns na fists yaka thirikari ndona jenzi bamwe bakiarisa moyo bakiwa iba kuibwa yaka thirikari ije ikuona yake katha ndiguru ikangava ni ndiguru na fist and guns non tibionka kibi kutwika ana baraba bamire bakai tonere ana around 355 baraba watirwo na bedro bagitura mamba jawe mwanya batandatu baraura igoro iturone ibaronekanire bauri bakaeta bura bakiwa ora batese to and all that. Do you really think that according to constitution ila tunyo ikuwa right kila mtu kuthirwa na freedom wewe, do you think that thirikari kayo kiranto bayo bongwa because antu babangiba kuri boris bonde baturi anywhere everywhere walikuwa wanini Jensi na mere matukuwa let their soul rest in peace. It was very unfortunate to lose a young man, a young person in general. Very pathetic. Na dimendo na the carelessness and unprofessionalism. Ile tumiri then tukaya kwa na maandamano ya Jensi. Ukona polisi era na kona mdura kama toki abulinga munduki. Unprofessionalism. To hata soso kona ya the Zarendo was awete bendera uzalendo so it was yani unprofessionalism yale hatari na ana to hata so sinene utije mwana mtu yangu utemenya akambi you know that's the point obakola no nya president ugatwita Misiri era tole so it was very uncool na thirikari did something very wrong na kuna right jensi na right ya kuthithia procession na demonstration demonstration right in the constitution na demonstration antu abagiteta jeje rari na ndiko mark just to prayers na remembrance so sira che na weka mawa kwa baba tikurekerua atu bageta peaceful procession lakini antu gukaro na ndi bweta bona ikundi kijitere yakia getete gwikira mawara parliament kianjiria ngari eje kiuga ambu na ndi tantu baga scared. Why do you scare people? Na peaceful demonstration bagwete nya bendera bagwete mawa surely why provoke them wa provoke abantu bangi bambandi test na nguzire wewe to reje Kenya na ndi wetu anguzi atu bagiseta sama bagachete batonyera so ana bai bara right in demonstration express na remember that act anti-human act we to that time to ataso osiana na to kwa batini you know there are so many people who are unemployed go bezunda bawa wiki maju there are so many na bara they are frustrated. Odiri University 10 years no employment. When Nairobi Tamaking you are expiring and there's a lot of confusion. It's unprofessional. Thank you. Ungodly. Okay. Mheshimiwa kanku bodara bukori no tubataima na dakika mwaki mweshe do you think Gen Z maybe they are overdoing it because kuna tobakuwa kuna njira ingi maybe ibatere gutumirwa to address your issues kana rira kuna thina kana kuna challenges abukethra bugitumira na maybe in a more
I don't know, ntukumenya rambo mbometa, but njira ingi waiti na maandamano. Do you think ibyo tokolak like Gen Zs? Kana ni thirikari kinyayo batere kuana bafi nduna ya ba auto now that ibarari na list mimbi ya intobira pa kwenda biditheka kwa tuika thirikari kubete karende abo ibathikire then iba fulfillire mantojera pa kwenda. Kwa mbere I want to laud the Gen Zs nontu bwa burandironere mantu ya bithika barato erigirire maandamano yethira je manene jawete everywhere kutakarikire u na indathomere statement from a young man who is the president wa Ritoba universities chionde na andikire a very good statement araua kuringana noe ati kuona kuita in the street kuri solution lakini araua thirikari ni bati ukarande nabo ya bathikira na kukethira kwina conversation a genuine conversation euni ndiona ibyo bikwendekana kate atika ana babethi na thirikari kethira ina a listening ear bana bo bakethira bari na baga createirwa an atmosphere whereby iba kuigwa by free na iba wigwa iba kwendo kenda ba open up kweta street-ine kung'ang'ana kurwa yani mantu jau jati kubua kiri oni dialogue can be the thing. Okay. Yes. Okay, thank you. Katuchoke nandaike, my goodness. Letere roa sentrimenti. Yes. Itonete Itete dasta. Yes. Itonete antaba kwenu kanaba sentiment, that is kugitweka sentiments abakuwa ibudhirito buimba hide sana na mantu ya maendeleo, especially kirindi mantu institutions, especially skuru irani nene kudirikana kwa tweka uti skuru nene kana national school tuseme yumba kudire kioneka rutere rwa sentiment. Is it true? If it is true, nukuromba gitiki, what are your plans? It is very true. Te nyai wake mantu amengi mono ya sentiment. Yes. Kinya chivitali nene dive. Yes. There are so many things. Lakini atu ejira uya kwendo. No, education is everything. Na my issue ya kitu mapenda kwa mjumbe sentiment because sort out those things. My background, I was a DO, District Education Officer. And I left my big legacy. And I have a plan and a way. Or solution to the chairman, the education, then a sentiment is turned out. One to drop out rate. In any mono, particularly the university. Nyande school, you quite a physical, you go with Yanande, and to Batedoma. Non to Kinyande school, we have to go and Tukiana, but the completion rate, it can't be there. Go, Poranico, make sure every word. It was a very big center of excellence. It was in the current curriculum. When you have a curriculum, you should be aligning your thinking and your budget to the new curriculum. Curriculum when you age to non-age. You should be aligning. There's no agenda. The agenda je we kwalirwa atobadali urali ora bukadi yanga no. There are so many. Kadang basare, there's a way. Utumbo take basare trikala ke. Eka hora. You must come as a mjumbe area. Nobody kuma na hora. Mwana onde ora ukweta krasine. Abati kodire manga university. Yes. Inoto komba kuandresa na baba ende. Asiari baba ingi mono they are suffering. Batena fees na ambi. Okona. Nani edidia akaidi education free atu bakara magana tano. There's no there's no magic is doing there. You can even make it free kabisa. Watu kinyote kwa kulewa uniform mtu agojoa na inyago achedo katuma uniform yu. No, when we have given this education, we have empowered everybody. So and was entertainment. Eu ndio ile one of my biggest pillar. Irampenda kuleta revolution. Okay. A total revolution.
total change ya kithomo. Ya kithomo. Yes. Okay, thank you. Gaki, kwina kuntu ndono twandikite sometimes back, ukiwa kwamba 85% ya Akithe ward era itigane west nithiritwe itina power, batina stima, batina njira, batina so many things. Yes. What are your plans? Maybe if it's true at this era batina stima, what are your plans? Thank you so much. Pambere mbambiririe kuwa it is true. Kutina stima antu bara baingi in the constituency te Akithe yake batina stima na te stima yake kwina mathina ja maingi. Pambere cheupe na mbere mutegeri wa Meru TV mutengeri omwe yanura akumba kinya ku notice kwina mantu yate kubwithika nontu au ni omwambiririo jwambi jwa kumenya thina ciantu ukona barabara ite kwenjwa boya ukona ngui ya umbura iria twana kwina challenge kire aciari na youth na imbithera nkirita kinya ngui ingi cia community ya kwakira windows nyumba kubwithia projects ya cia indialize kana imenyete ikundi registered baina thina nyingi muno ni nontu ndita kuliungira bamwe bakethera batukua ni tirine. That's a serious challenge. I'm working with partners mbona ina mbombo kuona support yo banenkera ite. You know that is uplifting the community. Kukethera ni anto ya babetu ndi bakurima so much bena bya kuria bibingi muno ipitina barabara yokulukiria baikia nukumenya bro kethera kwina barabara wiki bya kuria irudi kuraja no bwo kona mbecha nyingi kana wendie na mbecha injia nkumenya barabara uni bati kubwithwa na arako tina roi nkumenya roi rubati kwinjwa rukabwithwa kenda anto bara pambiriria kurima into bari mainto cheupe mtu ethera na nyanya sukuma spinach oho cia wiki ruri akethire ari na freedom financial freedom na muntu orote muikiria maana ya ile ako worship akona yakawe murungu nonto imana ile yake muikiriti no moete platform ekubwithia jama ingi nkuruki burakomba kuria school fees yana burakomba kuthiria mathina yawe ya maingi so oni I envision kana Tiania West irankwenda kuona ni Tiania West iri a healthy community iri antu bare bako live na dignity kana antu baina ishima reo bekiri ni mutongeria ainabo at heart na kuelewa ndimwe ekuru kaingi bera oibo bamenya thina cia family ti cia family yake kinya thina cia community mwekuru noe aumbo chimenya burachiana na ekuru ituira wa we are good managers na nionekete not that I'm selling agenda card tikuringa siasa kana ndomba kura cia kiao ndiromba kura nontu kandi mutongeria tested na ageretwe na kuonekana na kuumba nontu kwibwo ndetere kundine mwakuru mwambira marwaja karuraja rura muta ambira mama we marwa yaku ya kurura nontu akethira uti thirikarine uti mbondine cia thirikari kana nguine thirikarine na nukumba kuoya twana twetu watuburukia tuweto murimo mantu jara bangi babaingi batabwithia au kuma marwa yaku ya kurura na we ya kwalulatianie yetu igetate na for sure that is the burden I have kana yo murio ndi nayo na nonto inkomya antu batiania bambitikia nonto kuonde bariwa this time MP ni mama nani kwa ke mugambo jo muisho mbere mukani watigania West bambitikia na kura cio tibaringande kabamenyera kuthiria. Thank you. Kwina kiuri nkwere tuwe kurire kiegi mantu ja airstrip ya Gaitu
kuringana na mtoro wa kumbira nta kumnyithira umoka confirmira ambirire ya kwamba airstrip yu nithiritwe for so long, for so many years, na nithiritwe kinjwa ni antu baba kware mwanka thai etigere kantu kanini sana karibu kuthira. Ukanconfirmira if it's true, what are you leaders doing to make sure that itiromba kuitabura? Then number 2, kuna urimi wa pamba na ti pamba ake doterero sentiment ni very fertile, kuna produce nyingi sana ndabo ithira pokiuma marigo, maembe and so forth, so many things. Ntiko menata bokuthithia ko make sure nini yeje kumba kuitabura no ya pamba yeye ni kintu kiethera ki very expensive ndira kikuru nara, lakini ibwa replace ya ka replace pamba na manto jegie coffee. Pamba no more expensive. Bere mama onto it's quite unfortunate ke airstrip gaito ne tuero for long many years. Orera ndagi chia kwago angol gara ke ga waka muito na ndobeta waka muito na baleta waka ke airstrip gaito no tuero. One, it is very unfortunate that there are encroachment when pau ne encroachment you nande. Na encroachment you at bakwala riba encroachete, that's very wrong. Na hiyo gora mbina bati kwedra bairujwa mami no etete kuona. At barapo de encroachete ya strip ega kwa nuntu ni on gate ego kirinye economy au na kureta na dinya by good luck batero ni mayane jiro ne kiro tamak. Okay. Bakite kiro tamak gitara bakite kiro materondi. Na ndene ya strip nya injirene. Kwa as readers that is very painful. Na to memujumbe role that sitting on the no in a power. Nete no adi di embarasa na tubabe encroachete ya strip ba umeona ndo kinyaka le mwaka we to ajumbe to make sure ya strip wako. No, it's quite unfortunate. Very unfortunate that they by encroachete ndo bara they are already interested in a maiga that period, but interested in the next generation kireke diro. So atumuri ne na menoro ujo na kinyero ne ategeri betu baba tegete miru TV bamukinyiri anto ba unya bareo bamuire ne na meno kada ne encroachete ifenso sawa sawa kwina it is angaseted and reserved area ya strip the nararo bembecha is fenso na maiga ya kuru maiga ili mini au nyega kwa ndege generation nyingi Kenya waka lakini hivi wale batiko dhidu ni reserve. Okay. Number 2 mandu ya baba ya vumite mono the raw part kwa njina le charia ne diregita fulani na ijo kutumbana ni ngura leadership na ndo geta charia le batiko ena baba ikawa ka konjora iroku kwe baba kombolera ukombora nenya sto yichi ajukirwe ni individual menyangi jinale ne golirwe ni individual investors eta na neyo ga area ine ko di economy ya charia na environs ndo nara very potential ki manto ya serious na manto ya bamba na ijongo kwera bete bujumbe to choke factory kinyedera ne golirwe there is a way of having the under ministry in agriculture. Kuro last year munyari minister for agriculture na better opportunity nchabu nene onde senior technical advisor. Itu amapete nene ministry na amapete ni wale CS na amapete engineers ile gakwa nene beroti. Weta mbere mwanga kama na one of the engineers na amapete zone ye. Zone ye particularly kaito zone that area. Irega irite ngine iriparo irina na mapete severo engineers ko ireo system wite jokia na bekiro ruji rwa irrigation economy area yukira no this a very rich basket no yuma irio bia kolera inya na market icho nenya atu baba ruguru baba majani batenda mingao baba bagira mingao nao ko it's only requires ngundinda jina de gachogora te jina yake maembe ino production area bakona roje machungwa ino production area weta bakato nara weta michungwa egude karau kanan
lakini gutena processing ikagurwa ya gichu gitu iki igoragwo ngecho ngecho nonde gutena variation ko andu bandara kama kwa ni variation na there are many willing parastatos ile jangu eu lakini mulinga lingi mirango utoe mirango ikaga kulinga linga interview bitejo theri so ilo tu kwa 2027 ibare magana iri nundu magana iri ja kundistributwa jakueja no magana iri ja kuntiega kwina pandemic ambago kwina pandemic ya magana iri jakueja no into ibare lakini bemenya magana iri can also be very expensive magana iri mini oyara okumbata githomo okumbata mantu amingi mono no gatura Misiri ko atwa century event bamenyere Ayubu na kuromba gite yes or no au Ayubu menya na aragia we ngwantemba kumo wangira nteme na kuotetwe na ugana kwenda akiathora na kwenda ri ni kiamenekia PNU bure ate bwende kiamenekia PNU Ayubu atoke ama Ayubu in deputy no speaker on assembly ko atende ne party ko tumba kwa nende PNU ali nundu na ndi ngugera gwita speaker wa Omero atende na ine kiama ikiama les na ndi ninga yes. Okay, thank you. Hato kuthirikiria Mheshimiwa Gaki, you are parting short ukiariria mantu jengi iki Antubatigania West in a nutshell babatere ugutara kana niki babatere ku make that change na that change ye ubona ntu kwina baba ingi bakuromba gite in Tigania West but of course at the end of the day kukethera kwina mushindi umwe. Why should they choose you and not any other candidate? In other words wemboria nontu nkobua nkurukie bangi bombere nontu nkobua nkurukie babangi cheupe imbitikitie ukiromba gite kana uromba utongeria nubati kuonania ni ati ukubwithia arori wethera wi mu biashara jawoni community kona imbibi kurumwa i community kiri biashara erorita kana kithirania kunjinufaisha wiwenka for the longest mbithirite ndi a community person inditango inyingi yukuipatia kazi manju mpaka ire kuru kwina mwe kuru mbere yao wakira na hari kiri these media houses transforming lives is what I believe in na imbithirite nkibwithia bu seriously na ndona riu nkethira ndi na a bigger platform ndaumba kurita ngui inyingi muno inambiga we nkurukie burambe tatia burambe thairia nontu nkubwe nkurukia urario menya ura na geretwe miaka 10 riu ipindi biele aina ipindi biele na no wikwa thina yu tutandika kuma mwanka igeta Arusha twinachio na ethirite arimbi aritine kwina barabangi bakwendia into mwanya kwina antu bakua ntethie ni nani mbutethie azino tebio ngwete thai mbikireni njarene genda nani mbitatia in the 21st century nti advocate for kuringa kura cia kio apana itubati gochinje tukauma antu au tukamenya imbibio ngwa muntu aina bio bia witatia bia kutethia nabio bia kutethia community nabio nontu kwiba kwija kwiba kwendia muntu akauga utebio ndi nabio ndi inkia ndureni na riu bamwe bakua ni inkia ni antu banethira benguine bamwe barethira bari arimu miaka 10 ukauria atiri nate muntu aomba kwithira mwarimu wa skuru inene a senior school miaka 10 na 10 years down the line antu withira kwitaitetie kuchoka ukeya ndi watwira winkia you know imantu ya maingi muno yabati witate kwalilua cheupe track record nkuthwania uni track record ya leadership kapisa ndinio nontu ba mantu erambithirite nkibwithia mantu tangible mantu gwitoka point gakina abwithirie bura ibo ntunkwirire kwina ekuru ngwita twacemania bo ekundine ekuru bakuru
my mother's age 76 twitaitetie na mama oe marwa yaku yakurura marwa yakarura yarura mutana yaku yakurura because ibakuona mantu yangu etate nkubwithia so result oriented ndina community at heart na yarankuua iyo nkabwithia but mukari wa Tigania West na tungenji ntinokua bakuthimanirwa na bau bangi yes okay na mchunjo utikira mchunjo ntikaulo ibu very important ndikiamenekia UNDA ngo support thirikari seriously na toikuo ntininka na they set bere mukari wa Tigania West constituency they set with nominations na baraba ikiamenekiriko ntikugwagwa ndiriwa mchujo ni lazima na kwe biuria baumburia bibinge muno bambira wewe ukumire nyumba either bakuia kura sijui mwashimwa ito wikirwa kio hapana let them relax systems ichekea mainchi thimite na kuona kukethera kwina fairness ni antu tu bagetikirwa baringe kura chio chiako italwe na chebangi italwe lakini kuringana na burangu ikwa ndirikwa mbai thaithatu au tukethera twikurikania na kibarua kiu mama achindire na twitite to the next level. Thank you. The best. Why do you think you are the best in sentiment? Sentiment, ideologies chako na mantu jambo na sentiment chako enda kuma ruguru. Ya ruguru ndina manifesto ndongi mono ya bothu kuchi west. Barabara iria majani na into bibi ngimono. Tulenda set ya factory area Korea. Anto prices baumwa ke monopoly company chana na that one is very practical na yaoneka na majani yauto amenyera policies irio batinga kunyanyaswa ntu bakunyanyaswa no limwa no bugokira no ntu bena nduje na kila kitu twenya katikati twina poli ndina nyumba manifesto yo mamangana ngukwira mantu ya majani na kila kitu na mantu ya barabara ndene sentiment tuko nyuma sana nyuma kabisa kinyako orange goteo tu kinyemwe oteo ote project ya thirikari main irauga ni nene indene sentiment so far. But the last time I hosted mheshimiwa Kirima nambirire aina njire nyingi muno akuthithia cia lami that time wengo na admitire sentiment ite njire lami batambira kwina njire nyingi sana jite kuthithia cia lami itathika che mapune ketha jire o mapune no ketha ire o mapune lakini irethi eu erombi gitara ribondo emujumbe etathire nya kuthira barabara yumite kuma ibati connect mwanga inya ya kinaja no dimenti egaitiria kariene nekiri ndaga che bariare tirakwa egaitia kuruka kariene geta mwanga kithirone ikeja mwanga kithaku etathira ina 10 years edito na mbiti na ikacheza chethero nya budget ine tukura Mungu tukura Mungu so barabara percentage volume ni kidogo na sentiment taina barabara nyingi ninka imono ira chumbati gukirwe tu keras ikauba ke county government igeta ke national government cheta ke national government kera igekera rami ninka imono kwaja tachingi ninka sana sentiment kuthiria no rimwe kithomo policy sawa mendi kwaka gwatanira na national government at least bitari gokira me into bia county bitengana bionde cheupe irasimo thwe muntu kumba kuthara department chia thirikari ile anene sentiment zero otekio ode department national government wa kurenda service antoba kia muri kauthene ba ya kithongo fo pe mwanga kithongo womba kuthekera njirene igamba rigithora muntu na barabara ni thukio ginya charia igamba rikuthiko oitite kuthekwa ta oitite kugamba keire gitero ri ta oitite kutheko there are a lot of challenges so many so ijo to chote govera kemadia munde akoroka ku these things with them not to be at the sentiment ni angwana beri meba gwata naira na ndaba arire thina meomba kura thina ogakea
ukaga nande ukathithia tabungi ukona jathine a part of life na teo go tindikirirwe so agawa kinyana kukwenda nya mujumbe roga itangwina the governor urogethwo hario that time mukagwatanira bukomba kuthithia maendeleo bwina unit nyana MCS bukareta unit amwe timu njega ina rwendo na focus na deliverables na ndipo gokiria na believe settlement kidogo sana igwatanire to no get stakeholders na nyoge tabaraba chindwe kura yani mena nida chindwe kura abati kuthambitite kiroto gyakwa agitumira akaingeiria no ngoru imwe no rongi bare bachwago bakeike ibenda wa mujumbe bare oba ubothe bamakathi benda kwa mujumbe bawakiri nani bare oba baingi benda kwa mujumbe ukabareta amo bukaria iroto byao baka voice au lakini teona muntu okira kwa kuchinda nani and that's not the way. You better settlement, we are going to the 2027 a new dawn and we will not let them down. Thank you. Na to wish you the best. Yes. Na mwathani abonekera interview. Ibaga sana mutagerio Mbere TV na mutagerio Mbere FM no tubakuthira ria mana batwi team SMS thank you very much baraba utegete akuna silent listeners kuna silent watchers thank you winde no tubakuthira buri mitambone au no tokinyira gatantaka arumuriro siasa ntukwena arua tutrimane rojo aruterene rwa Mbere FM kwambiri thaa 10:30 mwanka kithake thainya kiri mubango jwa rumuriro kiri wena njeri wa cheupe urarora wendete lakini urikane torori kini kuigwa shimwe baba kiaria ambesa ni kurewa ukarega kurea ambesa lakini kinyo ari ambesa ukaringira mutukura no kuigwa uri maybe kwikintu kia wori na no kuigwa kumuringira kura nikyo gitumiwa kwa ntuku cionthe ngikura watu kuringa kura ringa kure kuna mathuganyo ukaringa kura na nkoro mwakira ntuku ingi mwathani abutharime good night so asante. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku nande no uchiandikithie no gatwika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ippms.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kosi